malome ka kapa re tshepe gore le yena di-weekend o hlwele a nyadiša gabotse ka gore ei a nna mogala bo wa nyadiša a bapale awa ke no bapale phela o bona sutu e re feke re go tamiše re bue re tamišeng batheeletši magagešo ba ba theetšang radio e ya gabo rena ya Motse Community Radio Station ya go aga batho ya go thuša batho re bue gape re tamišeng magoši ya gabo rena babuši baruti ba rena banna ba ka mehla le ka matšatši mangaka a gabo rena setšo re a le tamiša ka mafarahlatleng re a ba tamiša balli ba rena ba bošego bja lekgono re a ba tamiša le bona re thobela magagešo le fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo ka fa ka Motse ke ka mo ke ba ga mang ke ba ga Masemene mama Semene ke nyaka go lokiša taba ye nngwe mo o tlo nkwešiša wena ke nyaka gore le batho ba itsebe wa e bona ntwe e leng mo pele ga wena mo šiwe mo pele ga gago mo lebelela mo pele mo ke nagana gore ba rai ke eng nna ke no bona le bona o no bona o bona le bone a ke se borkeng kgaitsedi ya ka o itse mentho aowa ka se wena o ne maaka wa itse ba camera yo ke a e bona wa e bona ke a e bona all right camera yeo mmereko wa yona ke gore tšeela bohlatse wa nkwešiša ke a le kwešiša ke gore tšeela bohlatse ke nyaka go lemoša batheeletši kua gae le babogedi kgole le kgausu radio re tšea bohlatse ka lebaka la gore ditaba tša rena di feleletša di tshelela di bolela ka batho ba bangwe a re nyake gore go sasa di oketšiwe goba di fokotšiwe re nyaka gore ka mokgwa di leng ka gona di tšwe di le ka mokgwa di leng ka gona batho ba bantši ba ne go botšiša gore o kry ba mfounela ba re moremi gabotse video e tsena kae ke kae mo e sa tseneng ke nyaka go hlalosa gore batho ba kwešiše lenanego le gore ke šale ke etla mo ke tlile ka lebaka re na le bahloki re na le batho ba ba seneng selo ba ba nyaka go thušo fela go taba tša bona o kreye ba di bolela mo radiong di akaretša batho ba bangwe re direla gore go be le bohlatse ba gore batho ba ba sego gona ba se ka ya ba fihla gae ba tlalletša ditaba ba bangwe ba kreya ba kwatile e šetše ba bolela ka mokgwa ba nyakang re nyaka gore ditaba tša rena di be le bohlatse wa ikwešiša mama so video ye e controla ko wena o tlile mo go rena o tlileng go lla gore o lla o reng wa ikwešiša ge e le gore o lla o no bolela yona ya recorda ene ge o lla ka dillo tša go kwagala le batho ba ba theeleditšeng ba leng gae ba bogetšeng ba le kgole ba kgona go kwa gore lenanego le mmereko wa lona ke go thuša batho and then le bona ba fela ba re fa maele gore mmotšeng gore mo thušeng ka gore wa ikwešiša gore lenanego le ke tlile mo ka go tseba radio e theetša ke batho di-camera tše di bona ke batho batho ba seke ba hloka thušo magaeng goba ba hloka tsebo ya gore lenanego le ke la go thuša batho so ke bolelela lebakeng la gore o kreye motho a re bua le moremi ke fodile a re ere o deleta video ele re deleta jwang e šetše e sepetše batho ba e bone ene a ba e bona ka lelo tše dimpe ba e bone ka gore wena o nyaka thušo ene ge batho ba tsebile gore o thušegile seo ke bohlatse ba go bontšha gore le ba ballang ba tla ba thušege lenanego le gone jwa le re ya le godiša re le godiša ka gore go na le ngaka ya sekgowa ye re berekago nayo ke nyaka le nkwešiše ge molwetši wa ba buang a tlile go fa ke bonang gore ke le moremi nna nka tsena mo ka setšo ka felela fa lenanego le re ya go thoma go tšea molwetši wa rena ra mo iša go ngaka ya sekgowa ye rena re berekago le yona gomme lenanego le
go tswa ka kua ga tlou tša baroka la patelela motho mo ngakeng ya sekgowa a kry-a ditshwanelo ka mokgwa go nyakegang wa kwa gore re a le godiša wa kwa gore re a le godiša ene batho ba swanetse ba gopole gore ye re e dirang mo e ka se rate ke batho ka moka wa ikwešiša le bathuši ba bantši ba ka se e rate gore batho ba tle mo batle ba fole mahala wa ikwešiša re lata gae a ke nyake batho ba bajwe ba re a bane selo so ngaka e tlo tšea ba e le go gore re ba fa bona re re wo wa bajwa o tswa lenanegong motho o hloka gore nke a tšhediwe metsi goba madi goba wena o le ngaka o molekole ka mokgwa o ka kgonang ka re nna ke ngaka ya setšo ke bereka go fihla mo ke fihla go gona wa ikwešiša mama so ka go rialo re ra gore ge le tlile mo lenanegong le re botšeng dilo ka mokana ga tšona tše di le tshwenyang tene lenanego le mmereko wa lona ke go thuša batho koša ke phekolo ya batho gare ga batho ga gone gore ba re o ka se dire video ge o ka se dire video wena go sa batho ba tlo tsama ba bolela gore moremi o rile so a re so o rile re bea video go bontšha bohlatse ba gore rena re rileng ene košeng batho ba swanetse ba kwešiše gore ntle le video ya ga moremi batho ba swere difounu tša bona nto e bolelwang mola batho ba recorda wa ikwešiša so ke mo le bonang go tsena video tše that's why ke go botšiša gore wa e bona nto e leng moo na wa e bona gore ke video alright jale gore gore go o bolela o tlo o tseba gore ba go thieleditše o tlo o tseba gore ke bolela eng ke bolela ke le mang ke bolela batho kgole le gausu ba e kwa gore ke reng so dillo tša lena ga di kwaleng malome ka kapa ke ne nnete gore o ka ba fa melao ya kgašo aga re a leboga Moroka o e hlalositše go kwala seatla ebile go kwešišega Moroka nto nngwe le nngwe ye botse mo bophelong go ne le batho ba bangwe ka hlago ya bona ba bopegile ka go se rate dilo tše botse le go se dinyake ene o kwešiše gore batho ba batlang mo lenanego la pitšeng tše kgolo ba tla balla ka mathata a go kwagala ene a nnete a ba tlaišegileng bophelong gomme batho ba mathomo ba batla bang le dipotšišo tše dintšhi ka lenanego le le dikodutlo le ditshotlo le dilo tše ka moka batho ba mathomo ke bona baloi ba go romela batho ba ka ditokološi batho ba mathomo ke bona baloi ba go tšhela batho ba ka dinyama le diqetho dilo tše ka moka ga tšona ba bobedi ke ba e leng gore ba nagana gore ba tla ba competitioneng le Motse Community Radio Station go tee le Moremi Moroka o gopole gore batho ba bantši re nyaka tšhelete mmereko o dirago ge re ka calculator tšhelete ye o e ntšhang ka kgwedi fela ya go lata batho ba gore ba tle mo radiong is too much ge ba fetša o a go ba berekela metse mahala o ba phethela ditaelo mahala jwale ba bangwe ba ka se tsogile ba ratile taba ye ka baka la gore o šitiša mmereko wa ba bangwe go phethagala nna ke loya batho wena o a ba fodiša ene ge ke loya batho ba ke loya batho ba ke tsebang gore a bane tšhelete ya gore ba ka tle ba patela dingaka jwale wena o mang o no re no ge ka kapa a fetša go ba loya batle mo ke ba thuša gape ke tla go hloya mone ke tla go hloya kudu ka baka la gore o šitiša mmereko wa ka go tšwela pele nna ke tšhela motho ka tokološi gore e motlaiše bophelo ba wena o montšha tokološi ke tšhela motho senyama gore a hloke mahlatse a lenyalo a mmereko a hloye ke batho wena o ntšha motho seqetho Moroka ke tlo go hloya ene ke nagana gore ga wa swanela go kweša bohloko ke ge batho ba sa go rate o dia ntwe botse ene ye e leng gore ye nngwe ya yona Moroka o tšea tšhelete ya lapa la gago wa thuša setšhaba ka yona se ebile o sa tsebeng le maina a bona le gore ke bagama a kerokolo ba boditše gore ke bagama o rara o ba tsebe batho ba a kere jwale dipolelo di tlo no ba gona dipolelo tše dintšhi tša go senya
morero o o thomileng wa modimo le badimo go tlo no ba le ba bantši ba ba sa o rateng ene ba bangwe ba tlo no saseletša ba bangwe gore aowa nna re rate mara re tšhaba go bolela wena ka gore wena a o tšhabe moremi a o tšhabe ka kapa a o tšhabe motse bolela e napile ka baka la gore batho ba bangwe ga ba tšhabe go šomiša ke batho bošaedi motho a tšwelela ka pele dipolelo tše mpe tše ke tša tšwa molomong wa gage mara e se tša gage e le tša ba bangwe a romilwe jwale moroka rena re sepela mo lefaseng la modimo re ya kwa gore ditheto di gona re ya kwa gore batho ba ba tlogileng mo pitšeng tše kgolo ba thušegile ene ke ntwe re e ratang ke ntwe re e thabelang gore batho ba thušege re a leboga e re pele malome ka kapa ke lebetse go lemoša batho ka molaetša o mongwe maloba ge re le ka kua ga Ntšhabeleng bagalabe mane ba mphile molaetša o mongwe wa gore nke re lemoše batho ka taelo nngwe še ya phethiwa go na le taelo ye nngwe še yona malome ka kapa e phethiwa mo tseleng motho o šetše ke motho morago and then motho o tšwela ke taelo ba raye go pšhiatla lebotlelo magagešo ke nako e ya gore bana ba borena ba bue magaeng ba ba leng magweng ke ne kgopelwa gore rena ba re thuša go batho a re reng ge taelo ya go pšhiatla lebotlelo e tšwele re emišeng ka go pšhiatla mo ditseleng ka lebaka la gore matšatšing a bolekgono dikotsi ke tše dintšhi kudu mo tseleng motho o loya motho a loyang motho a ne le koloi a na selo and then wena wa go pšhiatla letšwa kua tseleng then letšwa lela ge le fihla kua ga o fetše le pšhiatla go ba le koloi ya ngwana motho ye e gatang mola then motho la o aparela ke meleko yela ngwana motho ga a fihla o feleletša kry-a kotsi ya koloi so ke kgopela gore taelo yeo ge e le re ya phethwa sekgwa se gona magagešo ke bile le go eletšiwa ke eletša ke bakgalabe gore nke re emeng ka taba ba nkušiša batho ba go phetha ditaelo batho ba go reila dikoloi taba ye ke e bolelang ba e tseba ditseleng o no kry-a go na le mabotlelo a mantšhi a pšhatlilweng kudu mo e le go gore ke fowe o no kry-a go pšhatlilwe mabotlelo a mantšhi nke go fokotšegeng taba ye ya taelo ya go pšhatliwa mo ditseleng le tlo bona magagešo le ka bona dikotsi di fokotšega le ka bona dikotsi di fokotšega bana ba borena ba e ba safe mo ditseleng ke ya leboga malome ka kapa aga re ya leboga moroka molaetša o fitlhile bagešo ka mo ke ka lenane go la pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa ke ngaka moremi ke malefo ke Lucky Makua ka fale ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ebile ka nako nngwe ge go šetše go hlafile gabotse ba šoma jwale ka maporana jwale ka morediong re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka a ba porofeta le dikereke ka maina mo moyeng ge e ka ba go ile go a diragala gore šetše le ile ngakeng kae ra ya ngakeng Tsoko moagišane wa rena a re ra ya kerekeng Tsoko mo porofeta Tsoko se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge o ka fihla mo e leng gore re swanetše re be le dingangišano ge o ka kwa o mongwe a bolela a sa bolele tabe gabotse kapa a bolela maaka o no emiša letsogo re tlo go fa sebaka ke moka wana wa e bea gabotse wa e lokiša se sengwe gape radio ga e nyake mahlapa bagešo radio ga e nyake mahlapa a re lekeng go hlompha polelo re ya pešeng ka baka la gore radio e thetša ke batho bagolo le ba bannyane gomme a re netefatšeng gore maroga a se ka ba gona dipolelo tše di lomelang ka gare ga tsebe ya motheletšeng di seke tša ba gona se sengwe gape ka kapa ke tla e gopola e tlatla e fela ye nngwe ko gore re bolela nnete fela
go ne dinnete tše dingwe di a segiša re a dinyaka go ne dinnete tše dingwe di ješa dihlong re a dinyaka go ne dinnete tše dingwe di a baba ebile di bohloko re a dinyaka lebaka la gore re nyake dinnete ka mokamoko gore mogala bo aga moremi o mo go tla go kwa mathata a lena gore a tla a tsebe gore ge a tloga mo rediong a ya ga moremi o tlo le thuša jwang ka eng godimo ga eng ge le mmoditše maaka le yena o tlo le thuša godimo ga maaka a lena ene le ka se thušege ka baka la gore maaka ga se nke a no ba le ntwe e botse kapa a aga ntwe e botse mo mothong jwale re kgopela nnete fela batswadi re ya kwana kere aga ke tlo bapala setsopolwana se se kgaitšedi yaka ge ke fetša go se bapala ke moka o nape o re fe ditaba tše maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga nape o tiedile fao nna lebitso la ka ke nna Rosina Masemini ke tswa ga Maria ke go dumediša ntate ka kapa ke dumediša le ntate Moremi le bašomi ka bona le batheeletši ka moka ba ba theeleditšeng lenaneo le nna ke tlile ka sello ke tlile kgopela thušo mo dipitšeng tše kgolo ke nna le mathata ko gae kore ga botse nka no re mathata a sala thoma ka nna ke sa dula ga gešo ne ke ntše ke bona dilo kore ga botse ke thomile sena ke ba le ngwana wa mathomo ke rile ke sena ke ba le ngwana ka wa mathomo ya ba o ka re ba re jwale go godile re kana ra motsena ke thomile ke bona motho ke fapana le motho nna mma na bereka ko toropong a le ko di-kitcheneng and nna ke šala le bana ba ko gae and then ke fapana le motho ka metlha mo monyakong wa lapa ge ke tswela ko ntle ke ye o phutha mebata dilo tse ba di tlohetseng ko ntle bana ba ko gae ba tsamaile ba ile o lebelela di-TV ko next door yaanong ke fapana le motho mo la gantsi motho o la o ne a ngatha bupi ka mo gae a fetša bupi ba ko gae mana reka 8 ya bupi gabedi mo kgweding ene re apea ka pitšanyana ye nnyane mma o rile ga e tla mafela kgwedi e be ke mmotša ke re mma ape a o makale go bona re o founela mo gare ga kgwedi re re bupi o fedile na ya ba gore mma o ra wa nna ke re motlhamongwe le ja kudu ke re aowa ebe ausi a ka raowa wena tšhela letswai ka thoma go tšhela letswai bupi ba se tlhole bo sa tsamaya jwale ge ntše go ya gwa thoma go tla noga ye ne e tsena ka mogare ga dikobo tšaka go e ba le letsogo le le neng le dula mo molomong wa ka le nthiba molomo and then noga ye yona e tsena ka mo ditsebeng e kore o kare a ke tsebe gore e tlabe e dirang ka mo ditsebeng e tsena gotlhe mo khile ka mo dithong tša ka tša bosadi ene ke sa tsebe gore ga botsebotse noga ye ke e dirang mma o rile ga e tla ka botša mma ka re mma ape nna ke tsenela ke sebata mara mma a sa nka dira selo o no homola fela jwale le la boraro ke ke robetše bošiu ke tshwara ke motlhapologo ke thoma ke tsoga ke re ke ya mo paketeng ko tlhapologa ka lebana le spili ke lebana le spili ka thoma ka bona motho a dutše mo stulong se ke leng gausi le sona ne go na le tafola gausi le sona a ithegile ka sona ebile a itshwere letlhaga mme motho o ene e le mošimane gabotse ke ne ke lebana le yena thwi ka gore ntwa ko ga ene e le mokhukhu ne ke le gausi le sona spili seo ge ke lebelela mola ke a bona gore motho o dutše gausi le ka mo stulong se ke se leng mo gausi le nna mara ge ke lebelela mo stulong ga ke mmone mara ge ke lebelela mola ke lebana le yena ke ile ka tšhoga ka namela mpete ka te khurumetša bošego ka moka mma o rile ga e tla kgwedi ge e fela ka mmotša ka re mma gape go na le motho wa nketela ka gore go tloa lona tšatši leo ke mmoneng ka lona motho o ile a tla ka metlha ene motho o le ke sepela mo tseleng o nantše a sepela le nna kore yena a mpha direction ke tsamaya le go ntsoša bošiu o ne a kgona go ntsoša e rile ka 1995 ke ge ke nyalwa ga Masemene ke ge ke tloga ke ya go dula ga Maria motho o ba dutše a sepela le nna
kore le ge Mokgalabaka a dira mabatha o na ntsoša a re tsoga o tsamaye. Ke ne ke tsoga mogare ga bošiu ke tsamaya mara ke sa tsebe gore ke ya kae. Ke no sepela ke sepele ke thoma ke re aowa nna ke ya boa. A re aowa a o boe tšwela pele. Ke no tšwela pele ke sepela go fitlhela ke tlo kry-a Mokgalabaka mo a leng mo gona e le gore mo a ileng mo teng nna tlabe a ile dinyatsing ene ona ntira gore ke se ka ba ka kwata ene ke ne ke sa kwate ke sa re selo ne ke tlabe ke le thabo le lengwe le le ntšintši. Jaanong wa ya motho ola ka tlhole ke sa mokwa a tlile. Yaanong mo polekeng ye ke ileng mo yona gona ga Maria ke rile ge ke tsena mola batho ba mola kore ba no ntlhoya kore a ke tsebe gore ga botsebotse ne ke tla re ba ntshwetšeng. And then Mokgalabaka o ne a bereka a robala mo gae. And then yaanong bona ba ne ba mo emela ko bus stop ba mmotša maaka nako ngwe ba mmotša gore nna ke tsamaya le banna ba bangwe go sena ntwewe. And then ba bona gore aowa ditaba tša rena o ka re a di kwagala a di dire ka mokgwa rena re dirang ka gona. Le Mokgalabaka a re wa di nyakišiša a kry-a e le gore dilo tše ba mmotšang tšona ke maaka. A thoma napile ya re e re robetše bošigo ra thoma go tsena ke selo ka bogare. Selo sela se ne se re tsena ka bogare ke re ke ya mo tshwara ke tshwara maboya ka nako ngwe. Ke sa re ke kwele maboya ke tshele ke emele mola a re kganting bothata ke eng ke re aowa ke rile ke re ke ya o tshwara ka tshwara maboya. Ka letšatši le lengwe go a thelela gore be o ka re ke noga ke tshela fela o re kganeng bothata ke rape jwale ka jeno ke kwele o ka re go na le noga mogare ga rena. Mara yena o na sa dire selo mara tšhelete o na sa gane o mpha yona gore nna ke tšwe ke yo nyakišiša ko ntle. He ke ya ke yo nyakišiše be ba re aowa o berekilwe ntate o berekilwe ene motho wa mmerekileng ke motho wa family ya gabo o na sa nyake a ba le motse. And then ba mmerekile gore yena a se ka tlhokomela tša lapa la gage yena a berekele ko ntle. Ka nako yeo o na berekela ko ntle gore a no bereka mara a no gola mara ka mogae a sa dire selo a dire selo le dijo ka nako ngwe kgwedi he fela re no bola ke tlala yena a ntše a bereka. Yaanong ga o ya ka riboga ka thoma ka ima ke sena ke ima fela ga a tsamaya ka masa a ya mmerekong o na namela dibese tša bo 4 o'clock. Ha se na namela bese go tla selo ka serithi sa gage gore ge se tsena mola ke yena a feleletše se tsena nna ke ngangišana le sona ke re aowa nna gape nna wa ka gona o ile mmerekong jwale wena ko wena mang. Ntwele e thome e lwe le nna ene ntwele ge e lwe le nna ene e nyaka mpa ye ya ka ye fela e mpetha mo dimpeng mo ke furugo ke nna ka metlha le ka metlha ke a mo founela gape wena go se no tšwa ka 4 go na le ntwe e tsenang ene ntwe ge e tsena ka serithi sa gago ene ntwe ge ke ilwa le yona e be e mpetha mo dimpeng. Awa Mokgalabaka ga a dire selo o fitlhela mo ke tlo morela ke re mo yena ke re awa mphe tšhelete nna ke tšwe a ba mpha tšhelete ka tšwa ke rile he ke tšwa fela ba rawa ditaba ka moka re ya di bona mara tsamaya o yo o bitša monnola wa gago a tle mo re ka se o dire selo e seng ke yena a tleng a gana go ya mara ba mpotša gore o berekilwe motho o ke gore a skebe a ntheletša kore ba re o bereketše wena ka gore ba o bone gore wena o tlhalefilwe o tlo kgona mo agela motse jwale wena a ka se o theletše ebile a ka se dumile go ya kwa wena o nyakang gore yena a ye ko teng a no dula. E rile la bobedi ke morela ke re mphe tšhelete ke tsamaye ke boelle gape ka gore wena wa gana. He ke boella gape ge ke fitlha kwa le ke ge ba mpotša gore go senyegile ba thoma ba mpha ditlhare tša gore he sena dilo tše di tšwang di tšwa and then ke kgone go nwa gore ke tlhatswege. Ge ba ntšea ba nkiša sepetlele re fitlha sepetlele ba kry-ile ngwana a rathagane kore meriri le maboko di tlhakatlhakane ya ba manese ba bitšana mola ba bontšhana gore dilo tše ge dintši di tšwa bona ba bontšhana gore gane mo a re kwešiše gore o diragalang go tlhakatlhakane ebe ko sepetlele kwa le ba ntira di-home scrapping ka boa ka tla gae gwane o tšwela pele sowe
ka re ke ima gape ge ke re 2 months ge ke re 3 months ya bo ge ke re 2 ge ke re 3 ya bo o fitlhelela mogala ba ka re monna re ke bona gore bokaone re tsamaye re yo dula toropong ka tloga ka yo dula le yena toropong ge ke ima moshimane o a leng mogausi le nna o moshimane o a leng mogausi o ke moshimane ka lebitso la gae ke Karao nne ke le toropong lehumo la ka moka lona 9 months ka moka ona ke mmotsa ke re gae a ke dula le wena ko toropong kwale ka dula le yena jwanong e rile e sena ke re ya ngwana ka boa ka tla gae e ke le gae ke robetse mpeteng wa mogausi le lefestere ene ke furaletše ke furaletše lefestere nna ke robaditše ngwana ka mo lesaeteng le leng ke kwa ke e swa ka mo morago ke sa tsebe gore ke fiša ke eng ka mo morago ebe pelo e re aowa retologa o bone gore o fiša ke eng ko lefestereng ge ke retologa ka bona le bone le lengwe le legologolo mo lefestereng le right mo lefestereng le nkareng ke la koloi ka mogare ga le bone leo go tšwa letsogo le letelele la maboya letsogo le ne le ntshela le tshelela ko ngwaneng ka tshela ka tšea ngwana ka dula le ngwana mo setulong bošigo ka moka ke farile ngwana furugo e rile ge o isa ka tšea ngwana ka ya ko mmeng o mongwe wa o bereka ka kereke mme o la ba nthela a re o rile ga motlhatlhoba a re a wane ba tlile o mo tšea ka re bomang a re baloi a re ne ba tlile o mo tšea mara ne ba sa ye go moloya ne ba ye o mo ralokiša fela ko strateng kwa le ge o isa ba mmuša ka re aowa e seng ka ngwanaka ka re aowa mo phethele taelo aowa mo phethele taelo aowa gwa ya ngwana wa gola ebile o thoma o yo raloka ka mo baagišaneng ge ntše raloka ka mo baagišaneng ka letšatši le leng ngwanoki o ne o tsoga ka mo tlhapiša matlho awa ka mo fa diphoretše furugo ngwana a tšea dikoloi a bula ditsela mo lebaleng a thoma go raloka ka dikoloi tša gage mokgakolotsoko wa tsena ko gating a fitlha fela nna ke re ko mo tšeela setulo gore a dule setulong re dule fase yena o itshwara dino ka o lebelela ngwana o re wa ngwana wa raloka a nnoši ke re aowa a ke re ngwana o raloka ka mogagabo nna nka sekobe ngwana ka mogae ka re tsa mo raloka ko metseng ka re ngwana o kgethile gore yena ka jeno o tlo raloka ka mogae a re o re wa mo šireletša le go ka re wa mo šireletša ge e le sekolong ona re yo mo kry-a ya ba a re a se na bolela so wa jike wa tsamaya o no tšwa ko gating wa tsamaya nda ke a makala gore why mogokolo o a bolela ka mokgo and then ngwana aya ngwana wa gola ngwana ba thoma sekolo ngwana o rile ga thoma sekolo koko we ka se sebaka o robetše a gona ya nna gore nambile mogala ba ka le yena o thoma go lwala ka 2009 mogala ba ka a thoma go lwala nna ne ke rekiša ke ithekišetša mo dikolong mo ke rekiša ko medendeng ya re tšatši le leng ka re mo ena ka re ke kgopela gore before o tsamaya o ya mmerekong o ntholle stoko sa ka o ye o ntatlha ko ke yang o rekišetša ko teng ne ke yo rekiša ko modendeng wa ko Spitsbergen furugo e be re tšea stoko re se laiša ka mogare ka mo butong ya koloi ra se kielela ka mogare ka mo butong ra robala e rile ge re tsoga furugo wa ntsoša ka masa gore tsoga gape ke tlo latelwa go ya mmerekong nambile nna ke a tsoga e ke tsoga fela napile ke no tšea diaparo ka re ke tla tlhapa ko ke yang ka tsena ka mo koloing yena o ile toilet go atla serurubele se no tla se fofa se nkgomile fela ka modima leitho serurube sela ya ba le gadima ka idibala ka re ge ke sena ke idibala ya nna gore mogala ba ka le yena o maketše kore namile nna ka tlhele ke sa bona selo a kere namile ya ba gore yena o founela ko gae o re jwang ka gore ge ke phaphama ne šetše ke le ga gešo ke magekolo jwale ba ntlhodumela ka mo matlhong ba re aowa a šuo o phaphame ge ba mpotšiša ke re aowa go tlile serurubele sela se fitlhile monna ya ba le gadimo namile nna ka idibala a ke tsebe gore a botsebotse se tšwa se le kae mogala ba ka ra wa wena o bolela ka pelo ka re aowa ke bolele ka pelo ke selo sela o rile ge o tlha ko ntlwaneng wa nkry-a ke elwa le sona ka mokoloing wa ba mpotšiša gore ke eng nto e o lwang le yona e sa le ka masa jwale ka o botša ka re nto šine o tla e fofa e nyaka o mphatlha e nyaka o ntsena ka mo matlhong
ya ba gore nambile mogala baka a nama tsamaya a ya mmerekong ka gore o bone gore ke tsogile nna napile ka naba ka thoma ka mmereko wa ka rwala dithoto tjaka ka ya modendeng ka ya go rekiša ke ne gore go fetša mmele wa tširimoloa otlhe letsogo le la jwale a le sa bereka jwale letsogo la left le no ba loso ba mo founela a boa a ntše ya nkiša kerekeng ko kerekeng ba mphethela letsogo la boa la tshwara gape ka boela mmerekong wa ka wa go rekiša ke boetse mmerekong wa ka wa rekiša go na le mokgekolotsoko ka seterata sa ka mokgekolo owe gone jwale a sa lego o robetše o na ntše a phela mpotšiše gore gane wena o tšea ka e dikgong mara wa mpona gore ke tšwa sekgweng nambile ka letšatši le lengwe a ntšhela morago gane nna ne ke sa monaganele gore ga botsebotse o ye o dira eng nna ke no gore motlhamong o duma dikgong tše le yena o nyaka go rwalela dikgong jwale ka nna yena a fitlha ka letšatši le lengwe ke a rema ke sena ke boela ke re latlha ngata ya mathomo ke boelela ke re ke o rwala ngata ya bobedi o ntšhela morago a nanya ka morago ga ka a sa nyaka gore ke ko gore go na le motho a ntšhetšeng morago ke fitlha mola ke beileng dikgong ke no bona šetse a le mogausi moke o re aowa ko o bone o feta kare ka tšatši le ona ke mošhela morago o šupa motlhare ola ko rwalelang a rena o rata motlhare e le gore o dira jwang wena ka gore o na le mebetwa motlhare ka rawa ke re ke fotlha mebetwa e ka lepaka ene ke rema ka selepe nambile ya ba gore mokgekololo ra wa selanka ke bone mo o rwalelang mo teng wa jika o boela gae ka bošio nna ke boelela mola ke fitlha ke kry-a lešhaba la mmetwa lešhaba leki le tlhomile ka mebetwa mo fase ke bona setlhare se e le se botsana ke re awa se na le dikgwetše di botsana jwale ge ke re ke tloša lešhaba lela ya ba le gadimo lešhaba lela la ntlhatlhamolla ya ba gore mo letsogong mo mare gore ka kgotlelela gore se ka ba kawa ka gore ge nkebe kewe go ra gore ne ke yo felela ko sekgweng nto ke ne ke e lebeletše mo letsogong e sepela e ya godimo lefase ke e bona gwa re tu ya ba o ka re a wa diragala selo ka boela gae ke boela gae ka fitlha ko gae kwa le ka ga morogonyana ke le busy ka morogo ola fela letsogo le thoma go tšhaba kore lona le no tšhaba menwana e ya sepela ki o mollo mongwe o ya kwa o yang ya ba ke thoma o makala ke bitša mme ka mo next door ke mmitša ke tima ke ye ko gating ke fitlha mo gating namile ntole ya gomola ya re tu ke tsena ka mo yena ke a mo tlhalosetša o re ke bitše baruti nna ke re o ka se bitše baruti ka gore ke šilafetse ke a tseba gore ditaelo tša kereke ke di tshwara motho a šilafetse mara ntoela e kgomotše motlha mongwe e etše ruri e re ke ye ke apeye ke kgone go fa ngwana dijo ke boela ka mogae ke apeye ke sena ke apeya fela namile ngwanola wa ja re a robala furuo ge ke tsoa letsogo le a sepele motlhagare ke baluni kore o no ya godimo lefase o ya godimo lefase leihlo la left le tšhologa metsi namile ke topa karata ke timela tleliniking ke fitlha ko tleliniking namile ke porofitile ke ngwana ke sa tsebeng gore ke ngwana ko kae kore le gone jwale ke motsebe ngwanola ke kry-ile ane o dutse mo kgoneng ya banka ya ka mo tleliniking ke rile ge ke tsena fela ngwanola ra mama wena o tlile ka phoso ka hebe ka re o ya sepetlele se ka ba wa ya sepetlele ka gore ho ka ya sepetlele o tlo boa ka lepokisi ya ba gore ba mphitiša ba re mofitišeng ba bona gore go selege ba mphitišetša ka ko sister ke fitlha ka ko sister a ngwala lengwalo a re sepetlele ya ba gore nna ngwanola o ntsene ka mo ditsebeng ge ke tšwa ka leba mo ntateng o mongwe kwa kereke o bereka ka sekereke ke fitlha ka mola ntate ola a ntlhatlhoba fela ra ba o bethile a se ba o ralokiše ba ntsentšha ka mola ba nšhidila ba nšhidila fela lefase la thoma o tera ke tšwa ka kwa a ke sa bona gore gae ke kae namile ba mpotšiša re go selege ka re nga wa go selega nkgopelela ntate o mongwe wa koloi ore a nkiše gae a nkiša gae ka ke fitlha gae ka ra ngwana ka re founela bokokwao kokwa a founela bokokwa e ba roma abuti ga a fitlha a kry-a letsogo le ntše le sepela ke ne ke apere betšhe a re monna re a wa ngwanešo tlhobola betšhe ka tlhobola betšhe ka e beya ka mo oldropong a nlokela ka mokoloing ra tsamaya re fitlha kwa le ra kry-a mokgekolo o la ba re aowa se ke sefola sa matšhangane ke sa rena ke motšhangane nna ebile ke a tseba le gore ba se dira jwang mara ke tla mo thuša a nama a lwa le gore o berekana le sona a re le se ka la mmušetša gae ka gore ba beile se seng mo gating ene sela se le mo gating se tlo mo feleletša mo fetišetšeng pele ba nkiša gae ke fitlha gae ka ba wese ka bošutšatši le latelang a founela abuti a tlontšea a mpotšetša gape ko mokgekolong ola
ya ba gore ko dula ko mokgakolong ola until letsogo le ba right le yena a biditse mangaka a mangwe ba thušana mola ba thušana ka nna o fitlhelela letsogo le dula style le setlhele le sa sepele jwale namile go feta mowe kganeng batho ba go ra gore ke ba tshwentse ge ke boa ba re kgantheng nna ne re nana gore o ka se bue nna ne re re o etse ruri o ngadile motse ka gore ne ba sa tsebe gore ke ko kae namile ge o ntse go ya jwale ka moshimane o ka gore ba boletse gore ba tlo mo kry-a sekolong ngwana o tsene sekolo ga botse ene a le botlhale ko sekolong le matitšhere ne ba ntse ba mpotsa gore ngwana o botlhale o rile ga a thoma a ya high school ya ba mo mathata jwale a thomile mo teng ngwana o nana le ditšhomi o na rata ditšhomi too much and then nna nne ke mogala ka ditšhomi tše ne a tsamaya le tsone ka gore ba bangwe ba bona ne ba fela batho ba mpotsa gore a wa re bone ba tshela terata ya mamang ba ya ba fula metlhare ya batho ya dimmengu ene wa ga go na eme ko tseleng ke ntse ke mogala ka bona o tsamaya le bana ba e seng baloki and then ya ba gore nambile ngwanoki o na le ditšhomi gona kana mokgono ko sekolong ba thoma go mpitša gantši ko sekolong mara ke ile ka kgopišega ka gore principal la mathomo ga mpitša ngwana o na bala grade 8 ke rile ke sa tsena ise ke dumediše a ba re o re selo se sa gago se ke ngwana a se ngwana selo se ebile a ona mo se yang ebile a ka se tswile a phasitše ka kgopišega a se ke dule le fase ebile a senke ke dumediše mara why principal a mpotša so ya nna gore nambile ke thoma ke re awa nna ne ke tlile go kwa gore bothata ba ngwana ke eng ya ba gore awa ba mpotša ka taba tša difounu gore ngwana o ra gore o utswitše founu ko gae kwale a tla ka yona sekolong teachere a e bona jwale ra bolela ka taba yeo ya founu mara ya ba gore ngwaga o ngwana ga a phase ngwana a feile a re ga se no feila fela namile aowa boela sekolong sa tema ko o bušeletše ngwana ge ntše a le ko sekolong he ba boa sekolong ne ile batho ba ileng gore ba tsamaya ba ya dibolong go na le bana ba batlang ka mogae ka mokhi ba tomotšea ba ya bolong mara o mongwe o rile ga tsena a mpethiša letswalo ga mpethiša letswalo ka re ai wena o tsamaya le bana ba ba sa lokang a rra wa mama ke ditšhomi jaaka awa nna ka tlogela go le jwawe mara ke ntse ke fela ke mogala ke re mara tshwanetse o nyake ditšhomi tše di leng right ya ba ba ntse ba molata seo ba ya bolong ka letšatši le leng ke ya kerekeng ke ya kerekeng he ke boa fela ngwana he ke boa fela o re mama ditlhako di timetše ko bolong o bo ya le ka maoto ka tšhoga ka ba ka thuthumela ka gore ne šetše ke tseba ka bana ba ba mmalwa ba ileng ba timelela ke ditlhako mo motseng ba e leng gore ba tlhokofetše ba bola ke taba ya gore ba timeletše ke ditlhako ka re mo yena ka re ho ka di kry o sekebe wa di apara or wa di tshwara ka letsogo la gago o tlo o mpotše ande nna ke di late o rile letšatši le le latelang a kry-a seste a tla mpotša re mama ke bone seste ka re awa o tsamaye ka leoto le leteng o tsamaya ka maoto a mabedi e re ba buše se sengwe e betše pedi kore ke ikemišeditše gore ge e le gore ke moleko o mpe o bethe nna ke nna ke tlo di latang gona kwa le ko grantong ya ba re tšatši le le latelang ga ke re sela se seng the same time go timela phone ga e tla fela o re mama founu e timetše ke re founu e timetše jwang kganthi ka raba wena ko botše gore o tloele founu ka mogae ge o ya lebaleng o re aowa mama nna le nna ke maketše gore founu ya ka itimetše jwang ka gore he re tsena ka mo lebaleng re raloka go na le motho o a tshwarang difounu and then ba di lokela ka mo plekeng e one mara ka mogare ga difounu tšeo wa timela ya gae ande o beile picture ya gae mo founung eo beke e latelang gape ngwanoki ke ba feta mo bolong mola nna ke ye kerekeng ba apere gere ba tshwanelwa ebile ke ra mme o mongwe ke re a wa bona bana ba šokiša ba ka maoto mara ba tshwanela ke gere o re awa o ka ba le 200 o mphe yona ke mo rekele ditlhako tša bolo ke boya kerekeng ke kry-a ngwana o dutše o thoname o re mama re tlhaetše ke kotsi ko lebaleng ke re aowa e re ke tlhobole seaparo ene o tlo nkanegele ompotse gore kotsi e tlhaile jwang o re awa mama re rile re le ka mo lebaleng bolo e ne e le kodimo sorry ka re e ne e le kodimo a re ne ke tshwanetse ke ye o ithula ka tlhogo go a tlha ngwana o mongwe ka mo morago ngwana ola a thula nna ka mo morago ngwana ola a ba a wa fase a e dibala a re o e dibala ra le ka gore re motšhela ka metsi a se tsoge go ba go a tla mamang
a fitlha mola ba re wa ba thuša ngwana a se tsoge wa ntate o mongwe ka koloi ba mo tšea ba mo kitimišetša ko tleliniking ba bitša ambulance ya mo iša sepetlele. Ngwana o ka mmotšha ka rena wena a wa kwa botlhoko wa rra wa mama nna ke kole botlhoko ga nnyane fela ka re o nthutše ka mo morago ene yena o nthutše ka sefatlhego. Ebe nna ke rwala ditlhako ke tsamaya ke ya ga bongwanong ke fitlha kwa bongwanowe ke kry-ile kokwae ke kry-a kokwae ke re ke kwa bana ba re ba tlhagetše ke kotsi ko lebaleng. Mogokolo o ne o nthela re monna re kganthe ebile a gona bothata ka re aowa bothata bo gona ka gore ngwanokhi o thulane le waka kere ene gore a re waka wa amega moo aowa bokaone ke ne o nyaka tšheletenyana gore ge le ya le yo mothola ko sepetlele ke tsamaye le lena a re aowa ebile ko sepetlele ga a teng o ile kae le mmane ae mare ka kry-a ke tšhogile kore ke sa kwešiše gore letšhogo le leng monna kore letšhogo ne le mpotša gore awa ngwana gago jwa le gona o tsene bothateng. After 2 days he sena a thulana le ngwanoo yo ke tšo bona movie kore no go ena pula ele e kgolokgolokgolo go ya o epolola ditlhare. Ge pula ena batho ba lebeletše masenke gore dintwa di a tšhaba nna ne ke lebeletše ngwana ka montlong ngwana a ragaraga a re mama tlhogo ya bulega tlhogo e bulega ka ya re tlhogo ya bulega mogare mo mama go na le nto nngwe e nyaka o tšwa mogare ga tlhogo ya rema karabo aowa a ireme ke kgaola metlamo ke mogogiša metlamo aowa a go thuše selo ke tšea difogiša metlamo wa kereke jwang ga botse wa o laeta then wa utima mohlola alright namile bjanong aowa jale nna ke sa tseba gore ke direng ngwana wa ragaraga ka mo pula ya tšutla masenke a ema awa pula ya ba ya khula e rile ge e khula nna ka tloga ka kitimela ko shopong ka mo rekela dipilisi tša tlhogo a nwa dipilisi a robala ka tšatši le le latelang ke letšatši la gore ba yo thoma ka exam ya bofelo final e rile letšatši le le latelang ngwane o ne o tsoga gabotse a ena hempe a ena hempe a tlhapa apara a sena ya apara shuo wa thoma wa ragaraga mama e thomile mama ntwele e thomile ebe jale ke topa karata tleliniki re leba tleliniking ke fitlha ko tleliniking security la mo lebelela ra wa mama mara tše tsona tše a se tšaka ka re aowa nna jale ga ke tse gore ke direng ka gore le sente ga ke nayo ka nako yeo ne re gopela dijo ko ma-social working le dijo be re se natso ka gore papa ga e sa le a re šia a tlhokofalana bile ra nama ra se tlholo re sa ba le mmerekedi ka mogae ya ba gore nambile ba re aowa bokaone e ya ka mola ba re ko ntateng o mongwe wa kereke wa o bereka ka batho ka be ke re gona e re ke ngwadiše ka mo tleliniking ke motšea ke kitimele ka kwa ebe ke motšea re kitimele ka kwale ebe ke mokokotela a tsoga fela ebe ke mmotša nna ke na selo ntata modimo ke tlabile ke ngwana ene tshwantse a ye ngwala mo a leng moke e ba rawa yang ka kerekeng ke etle be ke ya ka mo kerekeng a ba tsoga o rile ga motlhatlhoba a rao a re nna ke bona lekgotla la basadi ba e leng gore ba nyaka go tlhakantšha ngwane o tlhogo ebe nambile a mofa ditaelo a raboa ke re ape o tshwantse a ye o thoma go ngwala ka letšatšile a ra a wa mofanyana tša o mo tlhapiša a re a boele a ye o tlhapa and then tše dingwe a ko omene le tleliniking re ka nna raya ko tleliniking le gona ba mofetse ba mofang tsona re tloga mola ra ya ka tleliniking ba mofa ebe ke ya ka sekolong ko mo kgopela ka mo sekolong o rawa ngwanokhi le ko tleliniking ba re file dipilisi ene tshwantse a jenyana something before a nwa dipilisi ebe ba dumela ka ya gae a tlhapa a ya sekolong a yo ngwala a seno ngwana mo he o ntse o eya nna ke re a ntse a fela a ya ko ntateng ole ntate ola a mo arametša ebile a mo apešitše le thapo mo tlhogong ya gore a ye sekolong ka yona le ge e le gore bana ba banne ba mo tshwenya a apara kuane gore thapo ele be ka mogare ga kuane bona ba mo tlhobola yona kuane ele ba e latlhela ko ba mo tshwenya kwale ko sekolong kwale nambile he ntse o eya ngwana o ntwe e thoma o bolela le yena o thoma gore ga e ya sekolong o tswa le bana ba bangwe gabotse mara ge ba tsena ka gate ya sekolo yena ga tsene wa feta wa tla mme o mongwe wa mpitša wa mpotša gore gape re bona ngwana a feta ka schoolbag ngwana o tsena sekgweng ene ga boa o tshwere ke tlala melomo e omeletše ka gore ko sekgweng
a gona dijo a gona metsi a gona selo ko sekgweng ebe ke re mo yena ka rabogantšheng jwanong and then why wena o tsamaya o ya sekgweng o re aowa mama a se selo he o ya mo pijana mola ngwano o tshumile dibuka ka moka ka mmona ga di tshuma nna dibuka ke tela ke tlhaloganyo ya gore re ke check ka mo school bekeng gore ga botse ngwana ga ya sekolong ka re shootha ka tlhakane o ngwalang ka mogare ga dibuka ga ke re ke checka dibuka di gona ka mo school bekeng mara water school beke wa tswa gore ke ya sekolong karabo dibuka di kae o re dibuka di ko sekolong ke re aowa a e kgonagale e ke ya ko sekolong marawa ebile po ngwana gago ga tle ka mo sekolong namile bjale ke thoma o tabega ya ba gore ngwana ke yena o phela a ya ko sekgweng ga ebe wa ba le ba bangwe ba ba reng ngwana o tlo tlhagela ke kotsi ko sekgweng mama bokaone o mmotse a se ka ba tlhela sa ya sekolong o ne a bolaya ke pelo ka gore na rata sekolo ngwano le o lofa na sa lofe go ya sekolong a tlogela sekolo a thoma a dula mo gae a thoma jwale o thoma wa tlhatlhamolola ka mogae ka mo ke furu ka nako ngwe ke kry-a tlhatlhamolola malapana a re gape mama ntwela e re ke tlhatlhamolole mo gotlhe mo go bofileng nna ka gore o ne a ne le matsogo moshimane o ne a kgona gore mo a bofileng mo teng na a bofa ene go tia a bofolola ona kana mokgone gore ke yona mama na a se nna ke yona e re ke bofolole ke yona ke eng karabo a ntšhupetša mo sekgothing mo a ra ke yona ke riše yona e dutšimo a bofa eng mama o bofa eng gabotse a kere yena na re diretse malapana la go letša mollo ka masenke a le bofile ka diterata jale yona e morela e re bofolola mo wena o bofileng mo teng mo gotlhe mo and then yena a bofolola kore a tlhatlhamola a ya le ko terateng le ko di-gating kwa mo go bofileng yena o tshwanetse gore a ne o bofolola and ge ntse go ya ka nako ngwe wa ntimelela tšatši le lengwe ga boa o bo a tshwere thupanyana o re mama ke bolaile di-spider tše 6 ke re wena e le gore o tswa kae ka gore nna gale ko nyaka re ne ke ile ko morotong wa mamang ko morotong wa dikoma wa mamang ko sekgweng he ne o ile o dirang ko morwa ke re ke yona mama e rile ke ye ko morotong kwa ene mama sekgwasela se bofagale ke re jale wena ge o ye ko sekgweng kwane and then ga o ka tlhakana le nogare le yona kwa e bolaya jale ka thoma ka tšhoga ke ntse ke mo tsamaiša ke mo iša kwa le kwa ke mo iša kwa le kwa a ba a boya a ya ko morotong o mongwe gape ko yena a wetseng ko teng ene ke kgole koo mo ke šetse ke nagana le o bitša batho ra wa nna ngwana o timetse nna nyakišeng ngwana o timetse le ga boya o boya a tshwere ke tlala a tshwere ke lenyora a re ke yona e rile ke ye ko morotong wa mamang and then karabo gape wena o tlo ba wa bolaya ke batho ko dikgweng ka gore wena o ngaya digo ngwana wa ya ngwana jwanong e ke tswa ba mpotsa gore aowa ngwana o thebotswe and then ngwana ki ba thulane le ngwana o mongwe ka ditlhogo ene ka nako ye ne ba thulana ka yona e ne le lebaka le ne ba le beile gore ke nako ye ba tlo mo thebolang ka lona ene ngwana ge re mmotšiša ka nako o yena o bolela gore nna ke rile e re ke sena ke thula ola a sena nthula o rile ha a wele fase ka bona go etswa khudu mo ola a leng mo fase khudu ela e fitlha e tsena mo nna khudu e ke yona ye e mmoledišang ye e morelang e re e ya kwa o ye dikgweng o direng ke yona ye e mo dirišang dilo tše ka moka tšeke jale ge ntse go ye ba re ene ngwana o nameditšwe le diphoofolo tše di itseng phoofolo ya mathomo ye e ileng ya bonala mo yena ebile motho tlhapi ao ke ile ka tshwara bothata wa ria buang ka motho tlhapiwa motho tlhapi ha a tsene motho na tsena ka ra didoromo tša metsi o boletse a le so ebile a sa nyaka o tseba gore o bona ke ngwana or o bona ke mang a tsena ka mogare ga doromo ya metsi motho tlhapi o tlile mosagare batho ba o tla motshegare kore nako e nngwe le mosegare a tšea metsi a te tšhela ka metsi kore tankana a sa e bone ka beke tapolola metsi kore ka mo ntlong ka mo kamoreng ena a robala ka mo yona go senyeile ntongo lengwe ka gore ga e thoma e ba bošiu jwale nna a tapolola metsi a rwala ka dipakete a ya ka mo kamoreng o te tšhela ka metsi bošigo bo botlhe kore di-odropo di tlo ba ka magara a metsi kore le mepete ya ba ka magara a metsi ene ke sa kgone le go mothiba ge ke re ke loka tanka yena a e bofolola go tswa ko morago kwa a e bofolola yo yotlhe
jale e tšholla metsi le go feta jaanong a tapolla metsi pula gena o ka re go na le ntho e leng gore ya mo tsena re ba ka monyako nna le ena kore a nyaka le o tseba gore pula ena jwang e na ka magadima ebile o ka re ke mo motho tlhapi a nyakang mo teng kore jwale re ba ka monyako wa tlhobola šale ka šheleng a tshwantse a tswa a ye mo e leng gausi le dromo ya metsi mo re beeleditšeng metsi a ntse a tshwere skipper a tetšhela ka metsi ka mo pula yana magadima ke magadima and o šetse ka šheleng nna ka nako yeo ke tshwere pelo ka letsogo fela gore a se ka ba betha ke magadima ngwana ntse a dira gona so ka re wa fofulela ga ntse go ya motho tlhapi ola jale go thoma go tla spider tintha diaparo kore o no nna tintha diaparo le mo tseleng la a tsamaya o ne o tintha diaparo ge re mmotšiša o re ke spider se o re se dula sekolong ko sekolong se na a tsena ko sona o re spider se dula ko sekolong spider roller tša tithinta ga spider ka mola jaanong o thoma o tšhikinya tlhogo jale o ne o tšhikinya tlhogo kore o ne o tsamaya tšhikinya tlhogo o tsamaya tšhikinya tlhogo jale e ya go šikinya tlhogo ke eng yona ke re tšerentše ke motho tlhapi ye nna e ya go šikinya tlhogo yona nna ke nyakile a ke e tsebe gore ke eng ya o tšhikinya tlhogo yeke jale mola re lebeletše yona awa jale motho šue o tsamaya ka reverse o tswa ka magae a tsamaya ka reverse a be a o tsena shopong a tsamaya ka reverse a ba a boye ka reverse a ba a tsene ka mogae ka letšatši le leng ka mošala morago a ya shopong ke ge ke tshogile ka gore koloi she e etla and yena o tsamaya ka reverse and koloi e etla wa tsa ke a mmitša ke re ka karaba toa mo tseleng koloi she yona aowa a gona monna a gona ya ba gore motho wa koloi le yena wa mmona awa wa sleka o hafola lebelo a mo lesa until a tsamaya ka reverse ya gago ebile a phuleletša tsela a tshelela ka ntlhele namile bjanong a ntse a tsamaya ka reverse jale gone jale ke ngweši ya thula go thula eng bale it's like o ka re kgomo ba e bofile ba nyaka e tlhaba kore o le thula ka tlhogo thula mabati kore o tshwantse o ne o tloga mo tseleng ya gage ka gore e ke ema mo pela gae ke re karabo o tlo go bala le go mpona o bonala ga botsebotsebotse o re motho o ga mpone kore a ka ne o thula wena o tshwanetse gore wena o ne o tšhaba o tloe mo tseleng ya gae a thule di-odropo tše kore a ne o thula nto ngwe le ngwe nna jale ke tshoga gore and then a ka thula nto ya botlhoko o go bala mose mabati kore ke maratha o robile kore a robeile a thudiwa ka tlhogo ka nako ngwe kry ebile a etswa le madi le yena ebile a sa tsebe le gore madi a tswileneng jwang a tsebe le yena o no thula wa thula ene o sa e dira le no o santse a sa e dira ene ya thoma ge le ya mola mo pijana mola ngwana a re apeile ka mogae ngwana a sa ja ngwana a re mmotšiša gore wa o sa je se se a e watla le yena o tla gae a le ko gae kwale ga ya peile ke re motlha mongwe a nyaka o ja jaaka ja se se a e motlha mongwe o tla dija a wa gaje ko bofelong ke feleletša ke mmotšiša raua nna dijo tše nka se dije a ke re motho ola wa hwa o tšhela ditšhila ka mo dijong ka mo he motho wa hwa ke mang jale ngwana o yena namile o a thoma o dira dipitšana tša gage yena o apea ka mollo wa mofase ka one tloko ya bošio yena o robelela dikgong ko lapaneng wa apea ene go apea gona a apee gabotse ne kore a ka no tšea nama e lokela ka mo pitšeng a e tlatša pitša ka metsi a no bereka kgotletša yena a no kgotletša nama e ne o tara ka mogare ga pitša ene ge e tswa mola o no e bea mola a e bee modimo a tafola a tsamaye a yo robala ene ga a tsoa mo fela wa itšea e tshwanetse gore e yo tšhollwa dijo tše ke o ne o tšholla a re motho wa o hwa o ditšhetše ditšhila ene nyaka tšhelete letšatši ka moka le ge ke sena tšhelete tshwanetse ke tšhabe ka mogae ke tshwanetse ke no rwala lepaka ke ye sekgweng ka gore o befa mo e leng gore ke a bona gore nako nngwe lengwe a ka no ntira se sengwe mona e le gore yena o feleleditše kana ka tšatši le lengwe a mpotša a re mama gape batho bale be re tshwanetse re le bolae ene tshwanetse re thome ka wena batho ba ba feng karabo bona ba le kwale ba re tshwanetse re le bolae ene ba re tshwanetse re thome ka wena ya re morago moo a se na bolela so after 2 days
o nraile botlhoko gampe ao ke suela lebala ke sa nagane selo ke itebetse o rile ga sena nragano tšhaga a emela mole pele nna ke tsoa mola ke dithintha le nna ke maketse e ke mo lebelela le yena o maketse ebe bokokwa e batla kwa le batla ba ketiba a ba fitlha mola fela ke rape ape mo ke railwe ene mo go bontšha go botse gore ka gore o mpoditse gore ba a re bolaya gore gore a ka no mpolaya anytime mmago Karabo ngwana ola Karabo a mothutsing wa tlhogo o feletse kae ngwana ola Karabo o ne ntse a molata Karabo o ne a tloga a bolela straight a re tlhogo ya ka ga e gona mo nna mama tlhogo mang ya gage a re ya Karabo a re tlhogo ya ka ga e gona tlhogo ya ka e ko mamang ko tšhoming yaka and then mama nna nka se kgone go ya sekolong ka tlhogo ye seng yaka o jale nna ke palela ko ya sekolong a re e late mama ga re late tlhogo yaka o re tlhogo ye ya se ya gage nga re tlhogo ya gage e ko ola bale ola o kae e feleleditše ko bofelong ke tse bore ba mo thušitše mo gae ka gore ga re sa mmona rena mo gae mo totally ka gore Karabo na a kgona go mo lata le kwa gabo gape a re o nyaka tlhogo wa gage and then le mo tseleng o ne a no ema mo ke a no mo lebelela ka mo matlhong a mo lebelele ka mo matlhong and nna ke rile ge ke tswa ntate ke kapa ba mpotša gona kana mokgono ngwane o ne ntse a bolela ka gona a re tlhogo ya ka a e gona tlhogo ya ka e ko mamama ba mpotša gona kana mokgonong ke rela re Karabo o latile tšhomi ya gage a re ke nyaka tlhogo wa ka ene ntse a molata a re tlhogo ya ka e ko yena nto ngwe le nngwe e leng yaka e ko yena e ko tšhoming yaka ene nna ke kgone go ya sekolong ka gore tlhogo ye e leng monna a se yaka tlhogo ya ka e ko mamang taba e thomile ka morago ga gore ba thulane bolong Karabo o thomile go babiwa ka morago ga gore a thulane le owe ko bolong ka morago ga gore a thulane le yena owe ko bolong alright Karabo o llele ka tlhogo a re tlhogo e ya bulega le ile la mo isa sepetlele ngwano sepetlele ne re ntse re a tsamaya treatment gona kwa le ko sepetlele ba mo fa dipilisi o nna wese kore le 2 weeks ye re fetileng mo yona ye kore ka mokgwa ne ke bona gore jwale o gausi le go mpolaya ka mokgwa a boletseng a re batho ba le ba re tshwanetse gore re le bolaye and then batho ba teng ne ba mo rela ba re a re o nyake o aramele yena a bolela a tlhalosa re nna ape batho bale ba re karamelo yona ba re a ba nyake karamelo and then batho ba le ba re kore a ntse a bolela ka batho ba nna re sa ba boneng ene motho a re roba le boshuka ka bona robala lebati le a tlhame ene wa tswa ka 12 o'clock o tshela gate a tsamaya wa setse gore o ile kae ke šala ke dutse so ke mo emetse ka gore nka se kgone mo ketimiša a itswa mola o tswa ka lebelo le lengwe a ona motho a tla ba a mo tshwara and then o bolela ka batho ba e leng gore nna batho ba nna re tse gore batho ba ba ko kae go tseba yena fela gore batho ba ba ko kae and batho ba ba bolela le yena botsebotse ba le ko kae alright o kwagetse sese mme mo ke eng le wena mme o ke nang le yena ke ausaka le bana ba motho re bana ba motho nna ke a mo latelela yena o dula ga gage goba o sa dula ga gene yena o dula ga gage ko Spitspend mola moragonyana o hlalositše gore mathata a ke tšatši dingwe tša tšeo di bonang di thomile o sa le ka gae pele o e ya lenyalong wa boa wa re ge o le ka lenyalong le nyakišiša ka gore tše dingwe tša tše o beng o di bona kua gae di go šetše morago ebile di be di go tswalela molomo di go tsentšha noga ka ditsebeng di go tsentšha di tsena ka gare ga setho sa gago sa bosadi and then di kgona go go laelela gore gone jwale ka nako ye tsoga o tsamaye ke tla go botse gore na o ye kae and then o be o tsoga o tsamaye be di sa mpotse gore ke kae be di re tsamaya nna ke no tswa ke no tsamaya go fitlela o fitla mo monna wa gago a leng gona ebile a bonagala a le maratong kowe ge o ya pele ga ke sa kwa o bolela ka monna wa gago ge o bolela ka bophelo ba Karabo
mola go beng go tshwenyega wena le ge o be o le mmeleng o be o tsentšha monna wa gago a bontšha kapa o kwagala e le motho wo a nago le thekgo kudu a go fa ditšhelete tša gore o tswe o ye go nyakišiša mara mola wa thomang go bolela ka karabo ga ka kwa mo o reng mokgalabe wa gago o bapadile karolo ye fe mo nna ka mokgwa ba ile mampotsa ka gona kone ke ile ko teng ba ntheile ba re monna ba re karabo o boditše gore a se ba loye yena a nnoši ene yena na bolela fela a re mama gape nna ba loya nna ke nnoši le wena ba o loile e ne o re nna ba ntoile gannyane ene wena ba o loile kudu ene be ba nthela ba re bona mabotlolo a mabedi mo ba beileng karabo lebotlolo le lengwe ke wena le leng ke karabo alright o tlaišitše ke dinoga o tlaišitše ke dilo tša maboya o tlaišitše ke mabone a dikoloi go etšwa letsogo mo leboneng o tlaišitše ke go bona motho mo sepileng go lebelela ga o bone selo dilo tše gone jwale ge re bolela so re sa bolele ka karabo re tše karabo re mmeela kua wena o bona eng o kwa eng gone jwale nna gone jwale a ke robale totally nna no dilo tšela di sa le gona jwale ke kudu jwale kgaetšedi yaka Moroka maobane sesi a ka be a bolela nnete gare batho ba ga Maria ga ba morate ene dilo tše di diragalang ka mola a dulang le bana ba gage ebile di diregileng a etšwa ga gabo ka gore dilo tše ke go ka dikwa tše dintša tšona o tswa le tšona kua ga gabo and then ga a fitlha ka bogadi a hwetša tše dingwe gape tša kopana le tšela tša kua a tšwang gona and then sesi ga a right mmeleng wa gage ga a sharp kgopolong ya gage ga a right ene dilo tše di diragalang ka kua lapeng le la gage le bana ba gage batho ba kua ga Maria ba tlo fetša ba re ba a loya ka gore gopola gore bošego ke ba go robala and then batho ba mo motseng ba tsamaya ba majwaleng ge ba boa majwaleng ba kry-a motho a thoga dikgong ba tla se re ke setoutlwane ba tla se re ke moloi wa bošego o a segweng bošego ka gae ka mogae o pea dinama bošego ka mogae o gotša mello ga fetša a je dinama tšewe o no di tšeo di bea mola o a tsamaya o ya go robala forogo ga a boa o tšea nama tšela o a tšholla alright forogo ba mmona gore ke yena o a go di tšholla mara jwale ge e le bošego batho ba te tšwela majwaleng ba kwele majwala na ba tla se re ka molapeng le gone ditloutlwane ka molapeng le ke go neng ka baka la gore go diragala dilo tše dintšhi ka molapeng le kgaetšedi yaka o se sia kgaetšedi yaka maakere motho go tloga kgolong ya gage le ka kua ga geno ka baka la gore tše dintša batho ba beng ba kgona go tla go yena ba morobala ba etla ka dirithi tša batho ba bangwe ba etla ka diphoofolo ba etla ka eng di be di diragala ka kua ga lapeng la geno o tseba eng wena ka ditiragalo tša ka mola lapeng la geno o tseba eng ka bophelo ba sese gore ke motho wa mohuta mang o godile jwang go ya ka wena ge o mo lebeletše nako a sa gola le go mo lebeletše gone jwale o bona phapano e leng a ke re go ya ka nna o ya le ka mokgwa ke mo tsebang go tloa ko bonnyaneng nna a ka dula le bona nako e telele ka mogae ka re ke tšhwile ka tswa motse yena ya ba yena a šetšeng ka gae le ba bang mara e fela tšene di motlhagela na fela e tla mputša e rile a re ka tšatši le lengwe ga a tlile gae kore ge re bolela re dutse so mo ditulong re bolela kore na fella ke moya ke makala gore why a fella ke moya re dutse le yena a sa kwagala ke moka o tswalela matlho wa pheregana a re morago ga nako e telele a tsoge ga a tsoga ke mmotšiša gore why o felela ke maatla re ntse re bolela ebile o ne o pheregana a re go tla nto mo go nna nto e ya tla ge e fitlha mo go nna ke felela ke maatla ga e le tswa kae mmagorena ke tswa gana ka mo Spitspend ga bolena ke kae ke gona Spitspend and then se se a tloga Spitspend a nyalwa ga Maria a wa o nyetšwe Phiphiras a boa ya ga Maria
o nyetse ke monna Pipirase aga yena le monna o ba ya go aga ga Marega. aga Okay, wena ka kua lapeng la geno ge motlho mongwe pele o tlo tswa batswadi ba sa le gona o be o e ba le boroko. nna ke be ke ba le boroko le ge le re tšatši le lo nne bo sabe gona e fela re bolela motswadi aowa no sena ntho a e dirang go bolela nnete Dilo tše ngwano a beng a di bona ka mo lapeng la ga bolena di be di bona ke ena nnoši. kore a ke tsebe ba bangwe yena o ba di bona nnoši Okay. mara a itla go nna ko nna ne ke dula a itla go mpotša and then go kgonthiša ke bone lona tšatši lewe ga a thoma a no nyeregana ke le busy ke bolela le yena mola le gore na a sena bothata Kana go nyeregana ko go diankgaetše diaka. a ke re a bolela go tshwana le gone jwale le ya le ntse le lentšu le fiosa O go le nyeregana. fiosa and then napile ke moka wawa Wow. ee a sana maatla Oh yeah. Moroka. maobane Eish. Lapa le hlasetšwe. Le hlasetšweng. Baloi ba sese ga ba tiphihle. E kwa ge a re ngwana o ile a re a raloka wa tsena mokgekolo. And then ge mokgekolo a tsena, mokgekolo a re ngwana le go ka re le ka gore wa mošireletša sekolong ngwana re o mo hwetša. Se mokgekolo a go tla a bolla ka ngwana ke mokgekolo o motee le wo a go latelela dikgonyeng. awa a se o mo tee ene ebile morago ga moo ebile ke se ka ba ka lebala ke ile ka ba bona baloi ba kore ke ile ka ba bona ka tšatši leo ke ne ke tlhobaela ke re ke a robala ke palela ko robala ke re ke a robala ke palela ko robala ke ile ka feleletša ke tsoga ke naba maoto ke rile ge ke nabile maoto go a tsena batho ba basadi kore lebati le ne o bulega o ka ra a ka khiela ba rile ga ba tsena ya ba gore ke batho ba basadi mara ba bofile ditlhogo tšeki ba šadišitše matlho a fela ake ba re monna ba re go latile ka rawa a ke le ntatile le nkiša kae ba re nyaka gore o dire le rena mmereko o rena re o dirang okay Ekwa? ya ba gore jwale nna ka thoma o nagana ka pele gore sa mathomo batho ba ba tswaletše difatlhego a ke ba bone gore ke boma ene ke nyaka go ba bona Kana gore ke o bo mang. mo torong go ba batlile. a ke lore ke nabile maoto O ne maka wena. ke nabile maoto Eh? nambile e be ke re awa te khupulleng pele ke le boneng gore ke lena bomang Ke mosegare ke bošego? ke bošego Okay. wa mathomo re le ga khupulla ka re ke mmamokete Wa mo tseba. wa bobedi ga khupulla ka re ke koko wa mokete wa boraro ga khupulla ka gore ne e le motho wa kereke o ne ke tseba e le motho wa kereke a ka gapeletša gore ka kgang ke a emelela ka maoto ke ile ka ema ka maoto ka ba roga ene he ke ema ka maoto a ne o ka re a ne le di-sprang mo di-joineng moki kore o ka re ne ba nyaka o nkwiša kore a thinya-thinya O fiera so. So, Ga itse ka o sho gore ga wa joina o se awe gore wa joina. aowa nambile e rile ya re morago ga moo nambile furugo ge ke tsoa ebile a ka robala ke re a ka robala ka gore ke tšhabile gore ge ba ka tla ba ompolaya ka lebaka la gore ke ba bone jwale furugo ke rile ge ke tsoa ka tšea lesuelo ka tšwela ko ntle ke rile ke tšwela ko ntle yena ola a khupolotšeng pele šule o tsena ko gating Ya gago. Mosegare. ke go sele jwanong jwanong ka re ka pelo mo ditlobong ka tsena ka ntlong ka tšea ditulo tše pedi ra dula mola a rawa O sa mo fa setulo. ke re a ke nyako mo jampisetša gore ke bone ka gore le yena o ka re ga awe gore motho o bonetše okay a ra wona ne ke tlile o letsošetša gore a fa mare le robetše ga botse namile ka re nga wa re wa tsa ka tšatši le ke robetše o ka re ke nna ngwana man wa tsa ene bile ke re tsoile ga botse o re laetšwe ka re damet o ne a tlile kgonthišiša gore ka nnete ke ba bone ya ba gore ke ba bone letšatši leo mara o mongokhi o ke mmoneng la bofelo o tšere nako e telele ga ntšhi yang kwatetše le ke tlhakana le ena mo tseleng nano letša ditangwa a no feta a sa ntumediše le ntumediše Ka gare ga bakgekolo bao ba boneng go tlhokofetse ba ba kae go nywele ge re bolela so. ba babedi go tlhokofetse ba bararo go na le o mong le ena wa ileng a ntata ka mogae ena o ile a ntata ka mogae ka no bona a tsena ko gating ha a tsena ko gating a bona nambile ka mo fa setulo e le gore ka metlhane ke mmona a feta mola mogae mola Ga itse diaka. Ke ba ba kae Ba ka bararo. nomoro ye o e boneng go tlhokofetse ba ba kae go šetse ba ba kae.
go tlhokofetse ba bararo. jikiša lekopelwana le le ka mo go Karabo ka mo KB Yeah, gore mo sharp. o monate Yeah, wa mpona yeah. wa ntseba Karabo Hi. ke mathomo mpona Hey. Hey. o ne mengwaga me kae 21. o dira grade mang ko sekolong 10. ke mango Ke mamgolo. wo ke mang Ke mam. ga geno ke kae Gamare. tšhomi tša gago ke bomang Aksana di chomi no. ga o sana ditšhomi Hi. tlhogo e leng mo go wena ke ya gago Hi. ke ya mang okay se kwa bola ka lebitso a gone taba mara ga se ya gago le diretse tša se tša gago Ao. le diteretse a se tša gago Karabo Diretse kin. ye e seng ya gago ke eng mo go wena mowe nke o šupe tše e seng tša gago mo go wena di šupe ke bona Ke tlhotlho. ya Fel. ke tlhogo fela ye e seng ya gago Moroka nke gore ke phošetše ka mo go wena ka mowe Karabo go sane le karolo nngwe mo go yena e tšea gabotse o ne ba mmethile ka lefofonyana e tope Moroka alright a ke go leboge malome ka kapa ke leboge le bagabo Karabo Eh. o sa nyaka go ya sekolong Yeah. o sa nyaka go ya sekolong Yeah. alright ge o le ka kua gae o bonang ka kua ga geno o bonang ye go dirang gore o seke wa robala e go tšhošang o bonang I don't think you wanna. a o bone selo Ah. alright e iše mola go mama go mona alright ke gopela o e buše mo go Karaboganya nako e Karabo o ya sekgweng o ya mo o bolotseng gona bo te pona goba o ne o kwa ge ba go hlalosetša ka mo gae Nako ke ya kwe. ko sekgweng mama gore bo ile ko sekgweng mo bong o bolla gona le mphathong o mongwe ko go kwele gabotse mma go Karabo bo o sa te pone Wa ke tepo. no te pone Mm. alright e iše mola go mama Karabo mma go Karabo a ko go botse motswadi aka ne lapa le o dulang ka go lona le ne mathata and then mathata a gona e re a tšee go tloga mo o ngwetši ya gama ya ga Masemeng. ya ga Masemeng monna gago e be e le ngwana wa bokae mo go masogana ka gabo wa mathomo. wa mathomo ge le tloga kua gabo monna le tla go aga moo ba gabo monna ba go retše ba reng Nna gabotse a senke ka no ya ko ga gabo kore ke ile fela ke gore ba ntsebe fela ka dulanyana ka gore ko ga gabo batswadi ba gae ne ba ntse ba robetse bo botlhe e le bana ba gabo fela. alright le mmoloketse kae monna gago Re mmoloketse gona mo ga Maria. be ba tlile ka lekhula gage Ne ba tlile alright motse ba o begile ke bona motsegola yena ka mokgwa a ileng a mpotsa ka ona ke re nna o nyakile stene e seng ke nna ke go roge ke sa le ga gešo and then yena o re o se nyaketse ke ragadi ya gage ke yena a se begileng. ragadi wa gage o dula kae Ragadi ya gage o dula kore gore ga a ye ga Maria o ile ka lebaka la ba ga ragadi ba gona mole ba ragadi ya gage ba ragadi ya mogala baka. okay mma go Karabo le tsenetšwe le tsenetšwe sa mathomo a ko go botse wa ba jwa le tsenetšwe bolwetši bo bo leng mo go Karabo le wena bo gona lapa lela le leng ka gare ga lona ke bo bapallo bophelo ba gago ga o sa phela bophelo ba go swana le batho ba ba phelago o lefaseng le lengwe le e leng gore a le ne bophelo mma go Karabo o bethile ke legadima la serurubele
o bethile ke legadima la dikgong o tsene ke noga ka tsebeng o ba jwetša ke ngwana o bone tšhweni e tsene mogala wa gago a sa phela wa re wa mo swara ganthe o swara boya wa boa wa re o swara mogalabe wa kwa thelela gane o swara noga mmago Karabo batho ba tiketlile ka bophelo lenanego le swanetše le thuše batho ba go swana le lena potšišo ke gore wa e boloi bo bontši so bo go šetše morago motho o kgona go berekišiwa motho wa go berekišiwa ga re mmitše moloi ka lebaka la gore o dirišwa dilo tše a sa di tsebeng motho a bitšwang moloi ke wa dirang dilo tše yena a di tsebang mmago Karabo o tswakwala mo e leng gore ga o ne boroko o bethwa ke a bethwa ga o ne mahlatse o a bethwa o bona di mmamogašwa ka ga gago ngwana o go bontšha mehlolo le yena taba tša lena di nyaka phekolo ya meropa re ye go epolola meleko ye e leng ka gare ga motse ola ke sa bolele ka dilo tše di epetšweng ke bolela ka go ya go nyaka go tseba gore gabotse go baiweng ga lena go thomile kae Karabo o gore ga a gola o goletše ka gare ga mathata a e lego gore ba ntše a le gona ka gae bakgekolo ba go latile a go botša ba re go latile re nyaka re sepeile wa gana wa ba tseba ngwana shu ga a robale o tetšhela ka metsi ge pula ena ka magadima o ema mo puleng ebile o feleletša e le gore o ema seapara bošego o apea a le tsebe gore o apeelang ga a tsoga mo re dijo tšela mothola o di tšhetše ka motho o di tšhetše ka ditšhile ke mang motho wa go hwa wa bona gore lapa le la gago le na le sepoko sepoko ke mohu a seng a robala a romiwang ka gare ga lapa go tla go tshwenya le mmonang ba le ka seriti ngwana o re batho šibale fela batho ba le na le ba bone yena wa ba bona na re ba bone tšatši le lengwe batho ba etela wena o se wa robala o dutše a ba bone wena wa ba bona so se ke sešupo sa go bontšha gore lapa le la le ne le bothata bo bogolo le nna ke a kwa gore aowa ape di-footstepe di ne o tsamaya mo ntlong rena re robetše ene re khietše mara ko gore mabati ane o bule ga o ka re a re a khiela tšatši lengwe setse ba ile bampetha kampama ka gore ke kwele batho ba tla ba tsena ko gating mara nna ke rile ke letetše gore batho ba tlo re ba fitlha mo monyako ba kokota batho ba fitlha mo monyako lebati le a bulea le a tlhama ya ba gore namile ke a makala jwale ke rile ge ke tsoa ke re bampetha kampama bona sepoko se a betha se bapale mabati a bulega Karabo le yena o a thula ka hlogo ge toropo di tšhelwa ka metsi di thulwa ka hlogo o bolela nnete gore go ne movie ka kua ga gago o tšhaba go dula ka gae o bona gore o kaone o ye sekgweng Karabo o a tloga o bona gore a ye sekgweng o tla timela monno ene ba šetše ba mpoditše sowe gantši gore o na le kgonagalo gore a ka timela and ga a ka timela re ka se mo kry-e a phela alright ke tlo go thuša mama le Karabo re tla mo thuša nka leboga tša lena ke di kwele ke di kwešišitše go nyakega meropa go nyaka gore re ye go nyakolla gore bothata ke eng Karabo ge le nyako ra fole le swanetše le boele morago mo groundong mo ngwana ba thulaneng gona le ye go nyakolla gore why ngwana a ile a re go thulana le motho a thoma go hlakahlakana o ka kry-a le ba lapa leo ngwana wa bona le sa mmoneng le yena a le ka gare ga mathata go swana le ya kgante bothata bo ko groundong mo go hlolegileng gore bana ba thulane gona di-ground tše dintšhi batho ba kgona go thea bana ka magadima di-ground tše dintšhi
ba kgona go thea motho gore ano kry-a re ke thitsitswa mola groundong kgante nto ke moleko a o fole ka lebaka la gore o gatile gona mo groundong lebaka ke gore matšatšing a bolekgono ge go ne dipapadi kudu tša dibolo mo di-groundong go ketima setlhara go ketime ntwa go bapala go ketima setlhara so ditlhare tšela ge di ka kry-a ngwana a le week di ya mo gobatša so ke tlo le nyakela taba lena ke bone gore bothata keng then re tle re le thuše akere nke nka nna nka leboga ya lena le tlo re emela ka mola ke sa tsebe gore malome ka kapa go ne se a ka se bolelang mara mo ge ke lebeletše go nyakega meropa re kwe gore mathata a thomile jwang re ka a kgona jwang re ka a nyakolola go fitlha kae la tla la a kgona go ka loka karabo o swanetše go ya go alafišiwa wa ikwešiša le wena nna nka thabela rafo o ye go alafišiwa ka gore wa di bona lotse o le kgatelelwa monagano e fihlile mo go wena go lebelela ngwana a sa robale bošego a apeile le re o no tšhelana metsi a mantšhi ka name tepi e name eno traka mo gare ga pitša lotse o gape di ya go tshwenya ge pula ena a o robale šule o eme mola pula ya gadile re ba ka mabati le ba ka mabati wa tseba ge ngwana a se gabotse mama ke ile ka thuša mme o mongwe tšatši le leng ngwana a tsena ka kamoreng ya gagare mama le golle ke kgopela papa ye go robala ka kua nna ba le go robala nna ka mo ke no ba ke go botša ka taba ngwana go sebe ga ao ke le tlhaloganya a re papa wena robala ka kua le golle le nna ke robale ka mo le mama e ne bokotsi ge motho a re o tlo go bolaya o tla go bolaya ka nnete nna le nna ne ke šetse ke robala ka diaparo kore ke no nna ke gatile ka o nagana gore o tla go phothoma gona ne go šetse go bonala gore ne šetse go šetse gannyane ka gore he a ka tlhoka a ka re ke nyaka tšhelete a ke re ke na yona kore jwale mo o ne a befa lebefa o bona gabotse gore e le gore se seng le se seng sa botlhoko se se le mo gausi a ka no se tšee a mphontšha ka sona neng kapa neng re tla go thuša le re emele ka mola kere mama ya sa tsebe malome ka kapa e le gore ore number 3 FM Mankgakganyane ka lentso la Uncle Mzondi ya Uncle Mzondi o tsebe gore o tswa lefaseng la ka Rathoke naga Matebele Lucky nko eme mo pele ga camera ke nyaka batho ba go bone nko eme mo pele ga camera no ke nyaka go look something ka pelanyana ngwanesho ka pelanyana Lucky le a motseba kwa ka mo mafaratlhatlheng ka fa ya itlhaka ke none kwa ka mo mafaratlhatlheng ka mo monno le mmona ke Lucky ke producer kuri ke ena a peile meropa ye ya koša ya Mankgakganyane kuri ke ena a peile meropa ye le kwang itidinya mo košeng ya Mankgakganyane a kere batho ba ba swantse ba tsebe gore a le kgone go laola mafaratlhatlha fela le go ba maporana fela nne le ka kua meropeng ka mola le a tšhela kore ge motho a nyaka gospel a tsebe gore banna Lucky o a tšhela ga a nyaka house Lucky o a tšhela ga a nyaka le Lucky o a tšhela jale ke ena a di ileng meropana ye re a leboga ba gešo a ba kgone boporana fela ba filwe banna ba filwe gape koše ya Mankgakganyane moroka e a ratega ba kgona go te kgopelela gona mo ge batho ba ya go nwa Jakobo se ka pola ba re ka kapa ko tšhele Mankgakganyane ba tseba e opela ke Uncle Mzondi mara ga ba tsebe gore meropa ye e tidinyang ka fa gabotse banna ke letsogo la mang fele ke la Lucky ba le tsebe ke la Lucky D ba le tsebe ba go Lucky a ska ya ka mola di comment ya bo Veronica ka bo Vero ka mowe bo Vero a batlo go lesa moroba ya le laulegeng ka mowe le laule ga ke wa mo kwa šetša thomile
wa tsa bo Veromon Moroka bana beshushi ba lapa la bobedi ba go rogile just ba ka se mongaka o ba tamiše semmušo o ba mogele pele re ka tla ra ba fa tshepedišo ya ka mo pitšeng tše kgolong magageshu re a lamogela le fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo fa o ka fela gore batho ge ba lla wa rae batho ba ne mathata ka ke ya magolo a feta a ba bang banna mosadi Shule o fetša go tšwa mo banna o re ga ke robale rena re a robala yena o re ga ke robala mathata ga ke ya mantši kudu magagesho a kwiša bohloko jwale re tlo amogelwa a mangwe mathata ma gore na ke ba ga mang le bolelang le lena mo ke ke mabejane ga botse wa ga Hlakodi ke tswa ke le mo Moteti Lipati ga gešo ke dikgalaopeng ke agile mo Lipati Moteti o tswa ka dikgalaopeng ga gešo alright o sepela le morwedi wena morwedi ka leina ke mang ke Felicia wa ga Hlakodi alright Felicia wa ga Hlakodi alright wa e bona nte o mo šiwe mo keng le bonele le bone leo le godimo gang leo ke camera wa e bona ya ia shoota mama re a recorda ka mo re kwa ditaba tša gago then gore le wena go fihla o ye go kwa gore bo reng akere age malome ka kapa shutla la amogela a le botša melao ya kgašo aga re a leboga Moroka re a le dumediša bile re a le amogela batho ba gešo ke gona ka pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ke Lucky monna Meropa ka fale Malefo sa tšwele melao ya ka mo kgašong ba gešo a ke no thoma ka gore le berekile la tla mo pitšeng tše kgolo ka baka la gore batho re ya tlaišega re tlaiša ke bophelo re aparetše ke mathata ba bangwe ga re tsebe re na re eng kae e fela lena le kgonne go ba le sebete la beta pelo la kgona a go fitlha ka molanego la pitšeng tše kgolo ka go rialo a re a leboga melao ya ka mo pitšeng tše kgolo ba gešo re se ke ra bitša maina a dingaka a ba porofeta a dikereke ka maina re se ke ra ntšha mahlapa kapa ra ntšha mantšo ao e lego gore ga amogelege ka tsebeng ya motheeletši ka mantšu a mang polelo e no apešwa ba gešo gone mantšu a mangwe le wena pele o lentšha wa le kwa gore le lona o ka re le ne le bohlapanyana ka gare gomme o swanetše o no lemetša o te tshwarele lona se sengwe gape ba gešo re kgopela nnete fela mo tafoleng ditaba a e be taba tše e leng gore di tsepeletše godimo ga nnete ya taba tše bohlokwa le tše e leng gore wena o le molli o rata ge ntate Moremi a ka go thuša godimo ga tšona re a leboga kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge ke fetša ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba tša gago maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga diadile ngwanešo le kopelana leo le bee gabotse le batametšenyana mo kgausi le wena le dule gabotse o dule o lokologe o ska taramologa wa dia jwa ntate ka kapa nna ka kwa lapeng go ne le bothata since ka 2019 mokgalajwe a fetše robala a go be le boroko go ne dilo tše e leng gore di a sepela ka mo masenkeng go gaša ka re ke santa and then ka moswane ga re tsoga re hwetša selo sa go gwa like re itše ra hwetša katse la mathomo ntate a sa phela re itše ra hwetša dikgogo tše 4 ka ge e le gore re itše re be re sepela go mothotsoko re ile go yena re tišeditše motse ka mtshwana re tsoga mo masaita e 4 ra hwetša dikgogo tše di swanang di lekanago di hwile di santše re di jampe di hwile mo gareng ga rata ke ge a founela ngaka Tsoko a ra wa o di tliše mono ke tlo bona gore ke dira jwang and then ka kwa lapeng
go ne le rase e nngwe nna le bana ba re fellanang pelo re no lwa re sa tswe le gore re lwelang and then go ne ka tšatši le lengwe le gona ke before ke ge ntate a fetše o hlokofala be go le 2 weeks a ne 2 weeks a hlokofetše and then ka re ke robetše ke robala be ke rapela ke fetše re amen ke ge go tšwelela phepeng e nnyane ke ge ke tsoga ke e bolaya ke e faka ka plastiking ke e beya ke tlo ba founela gae ke ba botša and then e regile 3 days e tšweletše yona 3 days matšatši a latelanang ke di beya ke ge ke founela motswadi a rawa e tšwa ka difata ngwanaka ka re a tsea gore ba bogaji ba re a ka dumelega gore ke tle moo ke ge ke tšwa ka difata ga ke fihla ngaka Tsuku ke ga mpotša gore aowa dilo tše di rumile ke ba bo mokgalaju ke rakgadi ya mokgalaju jwale a sanke ke botšiša gore ke mofi ka re nna be ke sa ba tsebe gabotse family ya bo mokgalabo ke dulang le yona ke ne ke tseba ba be re dulang le bona kwa Makgweng and then ka morago ga mowe ke tlo lora yena a sa tšo hlokofala so ba re motho a sa tšo hlokofala mo lora ke mo lora a apere diaparo tše tša masole mara di le marata then ana itšhile Oh, sorry, ma. Sorry. Mokhomotše ntate Malefe. Mokhomotše. Oh, sorry, mama. Mokhomotše Malefe. Sorry, mama. Sorry, mama. Yeah. ke ge ke founela rakgadi ya gagwe rakgadi ya gwe a re go kgone gore motho a sa tšo hlokofala o mo lore santše o tšwe o ke gore go reagalang ke ge ke boela go ngaka Tsuku ke gare ga wa mokgalajwe wa gago ga a robala ko se re ko mo robadiša aowa ka dumelelana le yena a ya mo robadiša mara go fele gore ke molora ke no dula ke molora and then ke molora sometimes a kwatile a etla kwatile mo go nna a ke tse gore o kwatetšeng and then go bue ke swarele ke segateledi seo a se ntshwere go tšwelela motho mokopana wa hlogo kgolo and then a re o fihla mo go nna o namela mo mpeteng ke tipona ke motia and then ga se ntlogela segateledi ka te kgwetša vele mo ke rurugile o ka re vele be ke tia motho and then sebopego sa ntho e kopana ke ntate o mongwe wa ganako wa go rena wa ngaka and then ke mokana ke phagame ke tsoge ke tle ke re a ke nyaka thušo ka chemisting ke ba mfe ke ba hlalosetše ba mfe dilonyana tša go kgaša aowa ke boe go tšike tšatši le leng le gona ra re ke re ke ne le tax shop mara e nowa e tsoga ke re ke ya ka mo tax shopong ke no hwetša noga ke bitša o ke be ke na le yena nnoši ke re Felicia ke noga nto o re ke ulu ke re wa e sepela e tsene jwang ente le gona ke e nyane which means go ra gore mmago yona šo ka re ke a e tšhaba vele ka re tlo letela di-custom di tlo reka re tlo ba kgopela ba kene ba re bolaele yona ka nnete ba tlo reka ke ba kgopela ba tlo re bolaela yona ke mokana re e beya ka kwa ntle ba e gatiša ka stina mara ka moswane re kgoetše e se gona and then le mo baneng ba ka le bona a go ne bophelo bo right first bone ya ka ke tsene le yena mo lenyalong a se ngwana wa ntate Mota and then ke tsene le yena mo lenyalong ntate a sa tšo ke ba le ngwana le yena be a le right mo go yena moswara jwale ka ngwana ga ke tše go ba le ngwana le yena a thomo mo hlokometša go mo apeusa go mo tia a motia mo e leng gore o be a go bala ra ba bitša le ke di-social worker ka gore e be a kena sekolong se sa batho ba ba seng gabotse ke ge ba re botša gore re tlo le iletša maphodisa ge le sa se re ngwana gabotse and then last year ra re tsamaya re iša masepetlele Boksburg for mahlo ra hwetša accident and then ka letsogong la right gore ke bolele so o iriala bo is two a iria le gona mo Lipat and ka letsogong la gagwe
jwale le tsona dilo tša mohuto di a mmakatša. And then le yena gabotse be ke dumile gore nka tla le yena mo a kgone go tla a hlalosa ka re ge ke bolela le yena gore go ne dilo tše di mo jago mo pelong a nyake go mpotša. Jwale ka pati a se ra kgone go tla le yena ka re ke tlhokometse makoko, re mošile le makoko. And then o mongwe o na le enga le yena ga a gona, be ke dumile gore be re ka tla ka moka o sekolong o Makgweng college. O na le enga le ge ke mmona seriti sa gagwe ke se bona jwale ka sa tatagwe, kore le ga a bolela le nna ke mmona ke itse ka ba ka mmotša ka re Fesi seriti sa gago o ka re ke sa tatago ewe be a leng ka gona, be a leng bogale ka gona. And then le lona lehu la gagwe le lona a senke le ntshwang gabotse ka re o nwele poison. O thomile ka gore o nwa dipilisi tša high blood, yena yo a leng sekolong a mo amoga. Ke ge ke amorela a re papa ka gore ke mo dietse protection order be le motho a tiago vele. A re papa maphodisa le a re a ba go sware ba ilo le boledišana batho ba le ke batho ba ilo bolela le lena gabotse a ba go sware. Maphodisa le tša fetšo mosainiša a tsamaya a šila dipilisi a re a dino a mo amoga. And then gare ga bošego nako neta senke ke lebelela a tsoga a ya ka kwa kamoreng ya mošimane a morela a re Fesi go ne le gore ke bolae motho go nnono ke nwe poison nna ke te polae nna self. A morela a ra wa papa jwale o ra jwang o le e mogolo o sa re belegetšeng jwale o e mogolo papa e ba le monagano a ke re ba go botša gore a ba go sware wena o tlogolo tia mama o tlogolo re tia le rena ge re go botša gore a gone batho ba ba robalago mo o rekwe a ke tlo phela ka lephepa ka motseng wa ka. Ke ge ena ya ka garage go ne poison ba e reketšeng go etliša ka kwa toileteng tša Mekoti a nwa yona. And then nna ka fela pelo ke bona a sa bue ka tsoga fitla ka kwa ke kokotela mošimane ke a mmotšiša gore papa ga nta tla ka kamoreng ke raoa. Jwale ka re be ke motšhaba vele be a ne le ntho e le sethunya ke a tšhaba ke re mohlomong o latile sona o tlo ria tše re di kwa mo ditabeng a re bolaya a te polae. Ke a tsoga ke bona a laetile ka kwa ka torch ka kwa garage ke a fitla ka kwa ke kgwetša a seswere so a swaraleditše le koloi so ke re tata go Fesi o nwele ntwe gore nka se nwe ntwe ke ne le bana ke hlanya a re tsamaye wa mpusha a re feta mo take shopong o topa di-holes o nakela di-holes tše 2 ka ganong. Jwale ke a makala mara ke re selo be re robala le ngwano re mo tsenya mo gare. And then o itše a fepa ke kwa ka ngwano a re papa baba wa engatho o kgebi poison na o potli poison a rawa a nga phuzi poison ga go a feta metsotso e mekae ke ga a hlatša entana a hlatša jwale vele ya nkga entana e ntšha le ka mo. So ke ge ke tšwa ka lebelo ke tšea maswi ka fridging ke re ke a monoša wa buša ke ge ke kitima ke ya go next door makhelwane mongwe wa ka wa le paramedic ke mmitša ke re nthuše gape tata go Fesi ke le nwele poison a re ke yang a ke e tsebe ka re vele be ke sa nke ke e šetša ke mokana re mo tšea re mo iša sepetlele re mo išitše sepetlele ka ile Mokibelo Sontaga be le motho e leng wa bonala gore o tlo ba right o phafogile go na le go bolela le rena. And then mosadi o la bo a re maki a ba go tisitša tša mfoune le re tlo mo tšea ke le bušetšeng gae a tla Mantaga o itše a fihlile e le gore nna ba mpileitše ka ofising ba šetše ba mfounetše ba re ke tle ka kua ke ge ba mpotša gore mokgalabje go padile hlokofetše re founele ba gabo ke ge re founela rakgadi ya go mongwe ke yena a nthekgileng le gane jwale so ke yena a mfounelang ba bogadi bona ra tswala ke re bolokile morwagwe a senke a etla le tsebe le bitla la morwagwe a senke kore le family ya go monno ke itsebile ge ba ria semantše ke le Tebele be ke sa itsebe kore a ke tsebe ke a ba kwane gore ke tlo re ke eng ka re a o ratana le motho ka tsebe tša gagabo o tlo tseba mathata mo šetše o tsene ka gare ga lenyalo. And then go tlogile ga re feditše go mmoloka ena mogalabo rakgadi ya go ke ga a tlotla o e leng gore ke yena e bele a re supportago ke yena e leng ke thekgile ka yena. And then a fihla a re ke paletše ko go tla o tshwenya ke maoto o dula kgole le botlwane kwa
and then a mpotšiša re go riegile jwang ka mo hlalosetša ka re na ka bona selo mara ka re be ke khurumetše ba mmolokile jwang ke le ngwaletše le gore le morieng jwang awa ka re ra tswala ke ga tlo founa go sa tletše bathonyana a founela ye mong ba re ke ra ngwana bona le yena ke mo tsebe ke ga rogana a re motho ewe a tšwe ka mowe a se makoti a ka nna ke mo tsebe a se a nyala ke nna a ke tsebe gore o be a e ra jwang a re kwana ke ba tsebe vele ba bogadi jwaka ke tseba o le hole and then go be ena ngwane o a leng college gore a ke tsebe last nyana o re o lorile wo ba mo tšere ka beke a founa mfounela kgante le nna ke lora wo a tia ke ntong o ka re ke tladi e kgolo so e motia a apere uniform a sekolo and a hlokofetše e le mo black and then ka re ke robetše ka 12 gwa ba ntoso e a bitša like e bitša ngwana mara e bitša ngwana ka next door e mmitša ka tseleng nngwe ka re be re sa jula le ka mokhukhu mafastera mokhukhu a dangerous ntho be ya mokhukhu a o lebelela vele o bona everything ka kwa ntle be go le ngwetše ke bona ntongwe mo trateng ye telele e apere dilo tše tšhweu mara e a bitša like motho mara o bitša ka tseleng nngwe e le 12 ka tšhoga ke ge ke founela gae ke ba botša ba re se ka bona dilo tša bošego go ile gwa ba kgarebetse o kwete tšwela majileng le yena a tla e bona e tsena mo jarateng ntweo and then mo ke 18 re ne go khwetša monola be ke nako ntata sa pela re khwetša monola o ba Monday ge ntata ya mmerekong go tloga la bobedi a o sa ba gona o ba o tlo be gape Monday ka ba ka mfounela ka mmotša ka re mo ke 18 wa bona gore go ba metsi na wa notice jara wa ka re o tlo wa bona ka Monday wa etla Friday Monday ya tlo tsamaya a re o lega ka torcha phone re ka nnete o ka re ba filo fitla ba tšholla so mo gare ga gate go ra re phale ena maybe a jump before a tlo tlhokofala ke ga a re tle re go ne mprofeta tsoko re tloa mo go yena ke boa re ya ke ge ba mmotsa ba re dilo tše ba go belešitšeng tšona motha ke tše šoro and ba go belešitše go tloga o sa le monnyane gore o bolae ngwana wa batho o phonne ke mahu a e4 a re ya ka re la mathomo nakwa a go nyako mpolaya be a rekile okapi a rekile poison a rekile straight a rekile coke a ngwadile mangwalo a ngwaletše bana ba a ngwaletše le yena be a leng Debiton gore o tle mo o šetše bana go mmolaya ke tepolai and then ke ga nrwala vele ka koloi a ya ka mosaeta ba Terfale ke mo vele mo ke be ke reng ke sepetše ka re o nteile mo ka lepotlelo ka fenta ke itša ke phagama e le gore ke kolobile ka di-cold drink go ra gore ntšhetše ka di-cold drink ya be e le gona kana ka mokgo and then le o ngwana ke mo kgopelela thušo tate ka kapa gore sekolong gare o dula mo sekolong loto le la gagwe le a kologa and then o tswile diboko mo hlogong ga ithu a gone ntho a gone selo di a swana la mathomo be a fela re mama go a hlohlona a tengwa ya re gwa tšwa seboko ra se fa ka thušenyaneng ra se beya last nyana le sekolong o re mokgotsi ya ga gore o sepela ke selo mo a re ke sona gape ke se swana le sona selo a tla le sona and o lla le ka mahlo o ne gore mahlo a gagwe a tšwa dikeledi hlogo ya opa and bošego a lora a bolela a ke tsebe gore ke Nigeria or ke tlo re ke eng gore ente le smell se seng sa gagwe be a se ne smell se seng a ke se kwešiše gore ke tlo re ke ntho e bodileng ente wa hlapa o tlola ka dilo o ba gabotse mara go ba le smell nyana se seng a ke kwešiše gore ke smell sa eng mo go yena and then e sa le monnyane so be ke tlo kgopela thušo mo pitšeng tše kgolo le kgoneng go nthuša tate ka kapa ntate Moremi ke a gopela mama
ke gopela go botsiša mo ba ga bo mogala wa gago be ba go tseba ka be ba ntseba and then le ge le nako ke ile ria protection order ka re bona ke kgale ba ba bitša ba gešo be ba tseba gore mogala jo no dula a nkiša letsogo bo a buti be a sa ba tšhabe be a sa ba hlompe vele at all ka moka le mmaka be a moraka vele so ba ngwala lengwalo ba ga Hlakodi ba le iša ga mota a ba fetša a le fihliše yena go ra gore be a letlerola ka re ga ba founa re founela ba e leng gore ka re nna ba raka a swanele go bolela le bona and then ge ra ngwane a founela ba ga motha ba re bona ba ka se seke go sogatšo go fetša go nyala go hlabiwa ka re o rile monyanya wa bona ba re ke semanje be o swantše a hlabe bokhatsi ba re a ka se kgone go hlaba bokhatsi koko wa gagwe a hlaba swantše go hlabe koko wa gagwe pele ba no ria o wa semanje fela go hlaba bokhatsi ke eng nna ke tsebe Setebele ntate Moremi ka re ba re be go swantše gore a ba ria semanje go hlabiwe kgomo kwa gae gore tše pedi gore ba reng ba re ba tšhentšhišana a ba iša serope ka mo kgomo tše ba di mixa go ra gore ke ya bo monna ba re ba gahlantšha badimo a ke se tsebe Setebele ke ka mokgwa nna ke koleng ba re hlalosetša gore bokhatsi bo riwa ka mokgwa be se go tšeiwa mokgopo ba phuthela name ya ga go monna is like mohlobolo a bona ka se ga bo bona and then mokgopo o sepela le nama ba ile o lekeletša mokgopo kwa ba re ke re ba re ga go mosadi le rena re reka kgomo le bona ba reka kgomo re tšhentšhišana ka dinama tšeso go bona o rutile se sengwe alright ba ga bo monna o nwele poison o boditše mang ga a fetša go nwa poison ke boditše Rakgadi yo a kwa Lebotlwane ke le kae ke go lebetše Thabazimbi wa Thabazimbi okay and then papagela semmodi re mmoditše Rakgadi ke itša ke fetše mo founela a founela family ka moka ka re ye nngwe itše a e re founela ka re ba founela mo founung ya mokgalajwa e le gore e swere ke nna bona ba founne ka mahlapa fela ba rogana gore why o di ba botšišitšeng ke re Rakgadi ka mmotša gore ke rile protection order and then o kwatišitše ke yona jwale bao ba banga ba founa be ba founa gore o ka se riele monna protection order ka ga gago bolaile kwene be ba no rogana kgaetšedi yaka ge ba re o ka se mo direle production order kana ba bolela a hlokofetše ba reng ke be ke se ka mo riela protection order nke be a sa phela mona e le gore monna wo o be a go tlaiša ka dipetho ba di tseba dipetho tše e fela ba sa kgone go founa ba moroge go swana le ka mokgo ba rogang wena ge ba tsebišwa ka lehu awa bona awa be ba sa nyake tšona tše be ba nyaka gore ka re go nne khasena ka itšeng a ba fetola a re khasena rena re tsebile bophelo jwa gago a sa le pinone nnete re sa nyake o fa ka Rakgadi stress gore o a teiwa malome o itša ba namela tloga mo a tloga ntwa and ntwe re lwelang a ke tsebe and then ga a fetšo ntia o tsena ka kwa ka moreng o a lla a tsena ka mogare ga koloi a tšea pipe a e faka mole a e faka ka kwa gore a gata so mošo o mogame ka kwa buti ke ga e thaola so a rawa se ba re gante o tsene ke eng ke ge mokana lla o no la fetšong go batša ente a ntia bjang go batša be ke etswa manala be ke go bala and then wena kgaetšedi yaka ka gare ga tlaišo e ka ye o beng o le ka gare ga yona and o bona gabotse gore mo gona bophelo ba ka ga bo a bolokega monna wo o nyako o mpolaya and ka nako nngwe le yena o nyako o tepolaya moroka ka nako nngwe o kry-a o rata motho ebile o investile lerato la gago go yena wena o bona future ye o ka yagang le yena o nyako o tepolaya ga botse go ya ka yena gore ntwe o yagang mo godimo ga gage ga botse o senya nako ka gore wena o lebeletse future mo mothong mo yena o nyako o bolaya wena goba o nyako o tepolaya ntwe kgaetšedi ka ebeng e tloga e dira gore o dule ka gare ga ditlaišo tše ka e be e leng e be e le gore
o itse ya ke thomo o jula le ena a ntlhalosetša gore a godiša ke mmago a ntlhalosetša mathata a gago a kgwetša e le gore e be ke mokwela bohloko kgante go mokwela bohloko gaka ko go tepolaya ka re e be ke re a ke mošile ke re a tlogelana ke sa nyaka o be a llata gae be a sa tšhabe mmaka a tsena gae be a tsena ka sethunya be a sa tšhabe abuti be lelapa la gešo be le be a re nyatša le borangwane o ba nyaditše le abuti hlakodi be a jula mo motete le ena o monyaditše wa lawyer-a o tlile a re wa re gala wa re botša a moraka abuti a tšwa ka levelo a tšhaba le nna ka mošala morago kore e be a le bogale ka tsile nngwe ke sa ikwešišeng be a go lata pele ga batswadi mama ke nyaka go lemoša batho se sengwe ne re sa re gore mo gongwe re no tšea taba tša gago re sa kwa lehlakore la bo monna gore ba reng wa bona ge o ka re o ne le monna wa bona a telela ba geno monna ga ne le firearms thunya a gore gore swantse a telele ba ga bo mosadi ene wena o bo o swanetse o e dire protection order o te protecte wena le bana ba gago ene o bo o se wrong go bitša ba molao gore ba tle ka gae ba tle ba tsebe gore mo leng gona seemo sa gago se jwang ene le ba molao be ba swanetse gore ga ba bona re go na le ntwa ba mo tšeele firearm ba sepele le yona ba bo monna ga ba tshwanela go emelela phoso ge e le gore ke nnete ditaba tšeo re botšago ga se ba tshwanela go emelela phoso why e ya diragala taba ya gore banna ba thuntšhe basadi o ka se phelele go bethwa motho a tshepile gore yena ge wena o motlaleya yena o wa go tekemelela ka gore yena a tepolaye ge motho a tšea dipilisi a di šila pele ga bana ba magala e le tate a bowe a ye go tšea poison a enwe a sepele le wena le ngwana a robale le lena le ngwana a ba ko monkgo wa poison le ge re sa tsebe gore poison o beile jwang o emelele o leke go monoša maswi o bo o sepele le yena o ye sepetlele o bo o botše ba gabe gore motho o dirile so le bolela gore o bile kaone mo e leng gore a ka bolela botsišo ke gore ka nako a be ya bolela boragadi be ba le kae mo e leng gore ba paletše ke go botsiša gore why o nwele nto wena o e nweleng ke gopela go botsiša mo ra re ge monna a nyatša a tseba gore ga geno go na le ramolao a no tla ka mokgwa a nyakang ka dithunya ka mokgwa a nyakang ke eng se e leng gore se be se gapeletša ba geno gore ba seke ba latela molao mpa go ne le ramolao mabapi le tabeng ya go bona seemo se e leng gore monna wa gago wa se dira ka gae wena abuti o tša hlokofala yona wa lawyer-a ya be e le gore vele awa o a šetšego be e le ngwana rangwane a hlokofala vele ya se right yena alright ke nyaka go botsiša mo monna o ga go betha o ba go bethela o bo o dirileng wena e be a re go robala banna ka mo bjane go tla le ka bo ma 12 mara a di kwa mang taba tše a kwe motho mara o tlo foster ngwana o ke reng college ke yena ke reng o ne enka be a teiwa ga bohloko a muti a re bolela gore mmago o robala le bo mammo a re papa mama ga a robale le botho mo ngwana o itše a teiwa mo e leng gore be ke ile legong la ramogolo Jenfers ba re ba mo teile mo e leng gore o ile le ka setulo be a ne leo le a butago ba re fese a ke re ko ene mogolo o dula mo ke re bolela mama go phasela kang gore o se ka bolela gore go robala banna ngwanela o itše a ba fo sokela motho a modimo be a re fakelang ditlelase a buto mongwe wa go faka ditlelase a re o dula le motho la gore fakela digalase ba fihla kwa ga motho la fihla ka mašata a butola batho ke ba ra makala a butola le yena a kwata ya police station a boa police station yena o sa jutša a sa jutše ba re go tsena maphodisa ba fihla ba ra awa ke kgopela tshwarelo
banna ba re ba swarelana nna be ke se gona ke ikwa bana ba mpotša ba re o soketse abuto and then ka ba ka re wene nke boseng ko no sokela motho a re mama papa wa motse gore ga tia go tlogele o nteile ga bohloko ke jutse setulo se sa tshipi mogolwane a buta gore mama ga botse mola be ke swere ntwa go tia papa tšatši lela be ko motia mo hlogong o teile ngwana gešo ga bohloko bana ba a fetša ke ge ba tlotla ba nnata kwa ba tlile ba swere nepe jaaka bana ba ka re le sethunya se a se beile ka mo a ke namela ka kwa ba ntaetša sona ba tšhogile ba ntaetša sona and then ge o ngwadiša statement sa gago o boditše ba molao maphodisa gore sethunya se le sona re thušetšwa ka sona ya sethunya yona nako e be ke se ka e bolele be ke botse protection order ke boletše gore monna o mphediša ga bohloko wa ntlaiša o nroga le ka bagešo o tlaiša le bagešo and then o ntshepiša gore o tlo mpolaya le bana jwale so ke tlo reporta gore le ge go riega selo at least e be gore ke boletše ka re nka se šie bana a re ke tloge ke šie bana ke santse ke tsamaye le bona ya re hwetše ka moka kwa gae a re bolaele kwa gae and wena go sa botse maphodisa gore o re o tlo re bolaya o tseba gore o na le sethunya why wena bo o šireletša taba ya gore papa go bana o na le sethunya and o le boditše gore o tlo le bolaya and ya sethunya yona go bolela nnete ke raregile a senke ka e bolela ka re le a botuitšeng ke bontšhitše sethunya se go na le sethunya a re e tlogele gontse le o bitša ka fane ya bo monno ke bitša ka ya gešo and then o boloketšwe ka lapeng la gago monno lona le ke le rileng ke na le yena alright lapa le wena o le rileng o ne le yena o le bitša ka fane ya geno mara le bolokile monna o e leng gore o na le fane ya gage ene ka gare ga lapa ge re dula re le ba babedi lapa le swantse le bitša ka fane ya mang ya bo monna go ra gore seo se dirang ke phošo o e dira o e bona kere and then re ilokiša jwang a kere e simple mama o ka lapeng la monna o bolokile monna ka mogare ga lapa and then wena o boetše o bitša ka fane ya geno robetše a ke re ka se sekiše mohu o e thobaletše o re ile diphošo go ya le ka mokgwa o hlalosang jwale phoso ye nngwe ke ya gore gone jwale wena o tšhentšhitše lapa le fane o bitša lapa le ka fane ya geno robe re ka jwang moo e le gore se before monna o a hlokofala e be ile ga mang ka mola e be ntše le ga motha and then wa tsa re moroka go ya ka mokgwa ke ikwešišang ka mola ke ka ga motha nnete yena a change sefane from sa ga botho sa ga motha mara ka mola ga gage go ya ka mokgwa ke mokwang le batho ba mola ba dulang ba tseba ile ga motha fane o sa bitša ka ya monno fane ke ya monno ka mola lapeng mara yena pasa ya gage ga se ya change no ge e le gore lapa le laga la change ga gona bothata taba ke gore magaga ba rena ba swanetše ba tsebe gore nako ngwe mosadi o swanetše go šireletša bana ene ge a šala a re ke bitša ba molao mosadi o ba lapile ene le rena re le banna matšatšing a bolekgono banna ba gešo molao ga o sa napa o re emelela kudu tabeng ya basadi go ya le ka mokgwa basadi ba bolawang basadi ba hloriswang ka gona kore go le monna mosadi a go riela phošo kampane o no katakata o tutulele mola ka lebaka la gore ge o ka fela o mošetše morago o telela ba gabo o motshwenya o tlo tipiletša lehu go batronko so go nyaka go phela gabotse le mosadi and basadi le bona ba hlomphe ba se ka no tshwenya banna ba re rena molao wa re emelela so a re phedišaneng gabotse ka lerato so o boletše ditaba tše ntšhi mama ngwana shu wa go tlaba go ba le monkgo o sa o kwešišing mo go yena and then o boletše gore ngwana o ile o tswile eng dibuka ka ithu mo kae mo hlogong a fela la mathomo ba fela a re go a ria go a hlotlona o tšere matšatši a re go a hlotlona ke utlo ntšha seboka o na le ntho mo hlogong sese tlhobole kwene re go bone ngwana se tswa kae boko seo
se tswela mo gare ga phogo. go sene ntho alright re tla go thuša monkgo o mama o bolelang wa o kwa wena mo go wena ka o kwa. wa o kwa alright re tla bona gore re mo thuša jwang mama tabeng ya monkgo ngwana a kry-e thušo ngwana a kgone go ya sekolong ga botse se ka kry-a ngwana a tla išega alright mma gore na tate o robetše wena o šetše ka gae o tlile lenanegong kudu seo o nyakang gore re go thuše ka sona ke eng nna be ke kgopela le nthuše ke kgone go tseba gore o robetše ka nnete and then le nthušeng le motsola gore dilo tše tša gore hlokiša boroko ka re ntlo a ikhuma go apalega mo ikhumang gona go apalega go wa ditena ka re go fošega sele ya khuma alright wa bona lehuma mage go bolokiwa go na le ntwa go na le kgonagalo e ntšhi ya gore ba ga botate ba ka bereka setopo ka mokgwa bona ba nyakang akere ene ditlamorago le matshwenyego le mahloko di tlo šala le wena why ke re sowe mohu ka ge ba bolela ba re go na le nako ya tsogo ya bahu mongwe le mongwe ga a tsoga a etela go mangeloi ya gabo o gopola lapa la gage and then ga o kry-a e le gore mohu wa tsoga o filwe ditlhabane tša gore a ye golwa goba mo gongwe o laeletše gore a ye golwa a ya kae go na le kgonagalo e ntšhi ya gore alwe a lebantšhitše ka lapeng la gago gobane o bolokilwe ka lešata o robetše ka sekgopi o robetše ka lebaka la matshwenyego mabapi le dintwa gare ga gago le yena stopo se se berekile ko wena goba ke ba gabo nna a ke sa gopola gabotse ka re go ile o ka re ke ba ga motha ba bago alright ke kwele o bolela polelo o re o go ngwadile lengwalo gore a bolokwe bjang ba ka sereto o ngwaletše ke mang lengwalo le ngwadile ragaji wo wa kwa Thabazimbi ka re ke motho e leng gore o sepela ka di-crushes o nyaka special o molata itlamo alright ke kwele o bolela polelo gore ka morago ga lehura tswa le o founile gore o tswe ka lapeng o ye kae o re ena a ntsebe a ka nyala ke ena ke nyetše ke borangwana mohu and then o tlile yena le borangwana mohu kwa gae alright jwale o gana semantše se mokgalabitše a santse gore a se direng ke re ba re stebele ba nkiša gae ba re ba tlo go utswa and then ke mokana ba nkitswetša kae ka ga gabo ka baterefale ga gabo and then ga a santse gore go riwe ka mokgwa ntata gagwe ba re a thoma ditshele bja ile le bana ba baithu ga santse gore go išiwe dijo go lokišiwa ba re aowa tšikane dilo tše nna ke sa fa ka thaele ba re morwa go moretša re papa ka gore ntwe ke veki fela semantše ke matšatšinyana a re gona re tlo mmeaka kwa ga makhelwane ba re ba thoma ditshele nna ke founela ke le gae ba re boa a se sa le gona jwale bommane ba ga motha ba re ge badimo o šetše o ba begetše gore o riantwe so o tlo e dira e o motlogele o ne o ya dirapeng wa phasa wa botša bo tate mogolo a go le magolo ago mojiro o tlo no tsamaya gabotse ka re šetše re rekile dilo re šetše re inetše majwala e ka se kgone go re thišiša ke ge re o riela mo tene le tene a ria ka mokgwa ba go mmotša ke ge re o riela ka mo a sanke a etla alright mo tene le tene le rietše ka mang ga gabo a ke re ke tene tše 2 ba re ke ga koko ka mo ke ga rena so wena o nyaletše ga koko wa monna wa gago ke tene tše 2 di matagane ifo ba jara day 1 alright so gone jwa le wena thušo ye o e nyakang ke ya gore o alafiwe le motse wa gago o alafiwe ntlo e tlogele go wa ditena bošego alright a o hloke thušo ya gore wena le bale le tle go be le dipoledišano kere
ke rela gore ge e le gore wa ba hloka re tle re ba bitse re ko gore bona ka lehlakoreng la bona ba tekarabela ba reng. Bona nna ga botse go ya ka molao be ke duma gore le bona ba be gona difounu tšona tša bona ke na le tšona ka moka le ge e se ka moka mara ba tla botšana ka le ge ke ilo ria protection order ke founetse mosadi wa rangwane ka mmotša ka re o ba boditše gore go tle go boledišwane ka re motho o re a fihla ka Vrydag o tlo re bolaya a re ba re bona ba meberekong ka re awa gona go ngcono nna ke a se a buswa jwale ge ko ria protection order a re enoya so nna be ke duma vele re kopane vele be ke e duma mara a ke tsebe a ba founela ke lena le tlo kwana jwang le ratswala ke re na le tšona di-number phone tša gagwe ka mo. Alright. Malome ka kapa ke eo Moroka a re se ka founela ba ga motha ba ga motha ke na le bonnete ba gore ba theleditše radio gone jwale ge e ka ba go ne le mo e leng gore ba kwešiša gore go ne le se se swanetseng se lokišwe gare ga dilo tše se se a di boletšeng ka moka a ba re šale morago a ba re šale morago and then ge go kgonagala ge ba re šetše morago re tlo bua le bona mo mara ge ba se ba re šala morago re tlo tswela pele ra thuša sese sese mmele ya gage ga o nkgahle mmele a sese ga o nkgahle ke no se tsebe gore ke stress depression goba sese mo mmeleng wa gage ga a te ke tlana ga itšedi yaka Ntate ka kapa go bolela nnete nna ke right ka re a botutša bankiša docteng ba khwetša ditšhika tše di rurugile mo ya ke depression and then ntle le ditšhika tšeo tša go ruruga mmeleng wa gago ga o kwe bohloko ga o right o sharp nto ke kwang bohloko ka yona ke mo le mo dipshiong mo and then le thekaleng and then le peine a e fele mo pelong and then le ge go riega dikuku letswalo la ntshi le ntia ka tsela nngwe le gapela o tlo founa be ke ntse ke titiatia kere and e tia ka mo pelong a nka robala ka lesaete le la pelo go a baba kgoso re ke robale ka lesaete le lewa. all right yeah ke nagana gore e wetse Moroka and then go weleng ka gona se se o kwagetše gabotse taba tša gage o di beile kgaetšedi yaka ke na le kgopelo ya gore o seke wa te kgobatša ka dinako tšohle o dule o gopola gore o sane bana ba bannyane ba e leng gore ba sa hloka wena gore o be kgauswi le bona o ba godiše o ba hlahle o ba kgothatse o ba age lebaka ke gore ge o ka titumelela go gobala mo mmeleng wa gago o tlo hlokofala ka pela ene go hlokofaleng ka pela ga gago bana ba ba tlo lahlega dipotšiše ge ba bogadi ba gago kapa ke rratswalago a tseba gabotse gore o ne ngwana kapa o ne bana le morwage mara a re go wena a re utswe ka mola o bone plan gore na o ya kae o šetse o e bona gore bana ba ke gongwa le ba sane le gae ka baka la re wena o sa phela tse o ka hlokofala ba tlo baraka ene ba tla be ba se motho a ba emelelang kapa a ba bolellang so nto o swantse o e dire ke gore o swantse o netefatše gore wena ka bo wena o a te kaga o a te kgothatsa and then o buše lerato le la gago la go te thata seng sa gago ene o tsebe gore gone jwale
kgaitsedi ka ga o sa te phelela o phelela bana mmereko wa gago ko go šireletša bana ba and then ge e ka ba mmeleng kgaitsedi ka mmele wa gago o bothakathaka malwetši a lefase ka moka ga ona ga go sa ne bolwetši bo ba reng ga bo alafege ke di-high blood batho ba anwa ba phela ke disukiri batho ba anwa ba phela ke di-HIV batho ba anwa ba phela ke meleko bo moremi ba gona ba tsenelela motho a kgona go phela so mo go wena o swanetše go tloga gone jwale o no tseba go nore o te hloka gore bana ba gago ba go feta gore ba go hloka go feta ka mokgwa wena o te tlhokang ka gona o ka tumela gore dilo tše di fetileng di tšwele pele go ama bophelo ba gago le ge di se gona di tlo go tla iša ngwanešo ene o tlo go hlokofala ka pela go hlokofala bana ba gago ba ya strateng because ba tla ba sene ga bo bona so tseba gore nto ngwe le ngwe o e diang e swanetše e be ka bana ba gago ene le modimo o mo rapele o mo gopele le badimo ba geno o bolele le bona gore ba go fe bophelo ge o ba jwa o no ya go manese kapa go dipetlele kapa doctoreng ba go checka ba go botsa gore o tlo phela jwang go tloga gone jwale go ya pele ka baka la gore bophelo gone jwale bana ba sa go hloka thata ngwanešo bana ba sa go hloka thata e re ge o lebeletše bana ba o bone batho ba e leng gore o swanetše o lwele gore ba gole ge o sepela ba godile ba ba kgona go tekemela nabeng ya go ba le boroko ka gae go robatša mokgalabe le tše dingwe ke department ya moroka ene ke na le bonnete ba gore o tlo go thuša gabotse godimo ga tšone moroka ke go leboge malome ka kapa se se re tlo mo thuša se se a se ka iša pelo kgole re tlo leka ka matla fela thušo ye nngwe ke tlo e kgopelang ke gore ngwanešo go thušo e re go fa go se ka fela pelo dipolelo di tlo tla mantšu a dikwere a tlo tla mo motho sorry a lokang gona go tsoga mantšu a mantši a dipolelo ngwana re tla mo nyakela thušo re a bona gore re bereka jwang ka yena bophelo ngwanešo go sepela bone le mokgwa o e leng gore mo gongwe ka nako tše dingwe re kwa bohloko fela ge o e kwa bohloko o bonyakela thušo go ba kaone go na le gore o kwa bohloko o sa bonyakele thušo magorena ga se modimo a ratileng gore o be mo seemong se o leng mo go sona e tla feta nako eo mogagešo ke boletše polelo ka re ka labohlano ke bereka ka Groblersdal ke ya ke bula le ngaka ya go thuša batho ka sekgowa ge ke thuša batho ka setšo ge re bolela ka lentšu le sekgowa re bolela ka gore o berekiša dihlare tše di amanang le tša sekgowa nna ke ka mo setšong difounu tša ngaka wo a tlabeng a le thuša ke tše ke 060 244 0553 060 244 0553 ke Dr. Mama Koko KV Mama Koko le ka mo founela la bolela le yena ka labohlano re tlo lefa difounu tše e leng gore le tlo re ge le founa la kgona go ka gahlana le batho ba ba berekang ka go tšea megala le go le beela di-appointment tša lena gabotse le ka founela ngaka Makgotha ka kua gae
ke 076 853 4043 076 853 4043 ke mokgekolo ka kua gae o tla le thuša ka gore yena le gale ba bantšhi be rentše re ba file di-number tša gage la kgona go ka buka and then la tla la kgona go ka thušega. Re na le nnete magagešo ya gore re nyaka go bona batho ba thušega ntšhang bokoko ba ba jwang ka gae le ba tlišeng go rena ntšhang balwetši le ba tlišeng ka gae ba tle go rena nako e sa dumela le seke la dula le balwetši ba re mola e le gore ba baiwa le go feta ya ba gona le reng le ba tliša dingakeng wa kry-a e le gore molwetši wa re phonyoga ya ba gore ngaka o paletše ke go ka mo thuša. Re feng balwetši nako e sa dumela re lekeng ka maatla re boneng gore re ka bereka jwang. Practice ya rena yo bereka go thoma ka 9 ya tšhaiša ka 7 ya bošego ka mola Groblersdal. Re lebeletše gore le batho ba e leng gore magagešo ba palelwa goba mo gongwe ba mošomong le bona ba tle ba kgone go ka kry-a thušo. E bereka ka mehla matšatši ka moka go fihla Sontaga ya bereka lena le ka tla la kry-a thušo batho ba fola. Dinomoro tša ga moremi tšona le a di tseba ke tšeo ka mehla re lebiletša go tšona le ka founela 071 ke ba fetša gago moruti a ke ba fentša malefo ke tše ke 072 133 6761 le ka founela ntate malefo o tla kgona go lefa tšohle ka moka tšeo le di hlokang ka gore yalo nna ke a leboga go sa re gona le ka tsogela furu gore le thušeng magagešo malome ka kapa ke a leboga ke leboga le batheeletše le babogedi.